Samoa mai Australia. Ua whaamaungia mai le komisina o leo New South Wales o Karen Webb, o le tangata e ana le caravan, le ana maua iei tonu le tele o mea whaapapa e iei la matianga i tangata po explosives, ua tau fia nei e leo i seisi mata upu ese. Ta ua le 9 News o le caravan lea sa maua i le pito o le ala tele i Durol, i le aso se furu iwa le masina nei lava, maua i se tangata o le atunu umalongo i lo leo. Wai mai wa tele vai aso na vaai ai o la fua i le pito le ala tele i Derry Wong. Whaato a wha irua whalawa i tele le li poti le aso na nafi ina waria e li poti mai nisi o ofisa whaasara lau. Wa tura i mai i se teimi o lo whenga i fo i leo, ma le su enga o spa inga whaasanga i tangata Israelu, e mai se tu singa i lungo se a onga Israelu i le tu i sa sae o sini. Whai mai o explosive sa maua i le caravan, e au fiei ma upenga i mawhai una whaatino ai, se oso whainga e a fiei ni tangata sto tele, e ui whai mai leo, o lo iei whaahilo e fōringa, sa fuafua ia upenga mo le whaonga ina, i se oso whainga e whaasanga i tangata Israelu. Wa iei tangata wa poina i le mata upule nei ma wa whaino ai e le komisina, na te whaamaonia o le tangata e ana le caravan, le olo o tau fia nei se isi mata upu e ese mai, ma ua whai titia fo i se ramatianga i tangata rautele. Ai titi mai pe se lau malu le malo ma tangata sue, mai isi o ofisa o lo ngare rue whaatasi i le sue ina o le caravan lea, ma ua polo ia fo i le whai o suenga i nisi o no fuanga. O se tasi tūlanga o lo sue pea, pe sa iai se fuanga e whaatino ai se o so whainga e whaatupu whaalavelave, whaonga ai a upenga sa i tutonu o le caravan. E na ora se furu lima tausanga le tamaititi wa mōria nei le whasioti tangata, e se ali e luasu lima tausanga o Jack Westran, le ana ripoti atu i tala fōwana nafi, na maniu i le whae tua Charles Harbour i le vasa nei. Whae roi ripoti au pito na tamai o Westran, sa a fiero na whae aise i turou ni manuanga se rua, ma iei a fianga tu mau. E talitonu reo pe i ona whetau ina, sa tui e le tangata se i turou, si ali o Westran a oso whae, e ni tangata masosora ese se taavale le tu aingo le Isuzu MUX. Nena maua murimuriane i Albion Park Rail, maulo whaiane i eisu suenga. O se tama e ta i torusu lima tausanga le matua o Tamara Doust, pe ona ta ue rea la taiwa o lo moria foi i le whasioti tangata. I le sira rawa ai tau le tūranga o le tau le nei wā yaso, ua whaero ai o le Far North Queensland, ua whautuaina e ono o atu i le tolu a wha, e ono a awhiai i le nei wā ai tau. O le aso lawa ia o lo lapta ia i ti munga mamafa ma matangi manolosi, ma ua maitawina fo i le mamafa o ti munga i Cairns, ma isi no fuanga la latane. Wa ave sea mai e le vaenga le SES, nisi tangata i le astronafi mai Gordon Vale, ina ua te tele lo longa, ma tāpuni ai le tero au wala i le mātau o le wa ai tau, i le tūranga o iei winga o le tau mo le isi fitu aso, mō Queenslandi, i iei le amanoa e a fiai ni winga vai o le tau, e ono whaatupula ia ma avea ma wha. Tana murimuri i ele pango tau o sola ma le whalapuipui, ma ua lapta i ei tangata ia whae tete, ma ua ne i whaalata i ei stasi pe awa aia. O le o David Johnson e whaasu whātau sanga wha meina sola ese, mai le whalapuipui ni sa walese le tau ana nafi, e na murimuri wa aia i le Links Road South Nowra, ma o loo su e leo le South Coast. O loo ia la e ina se jacket ma se ofu vai uri, ma o se ari papalangi e tau ena le laulu, whai mai leo a whai e wa aia Johnson, aua le anga iai, ia ai longo wa veloa ia la tau. To asfuriwa tangata wa mani lemo i ngā taifale o Esperance i WA po Western Australia, talu mai le lua fe maritasi au fiei ma le toa lua na whaato a mariri watu le masina nei lava. Wa whai ai loa ma se fuafuanga le council i le whae tūre aina ia fausia ni pā, a meisa lawa ino fuanga la matia, ina ia tau fiai leo ane o tangata i pito ia mamatawhanga e la matia ai. Ta ue di pote o se tinai lima surona tausanga sa malemo i Hellfire Bay, Latte Birth, i le stona i Taruai, o le isi te mai ta i fast food tausanga na tawheanga i le Sami, i Salmon Beach, i le toru vai aso Taruai. Pa moe le council o le fausia o nei pā, o le a whai titi e le numero o soifua a fia mau i ngā taifale o le atunuu. E le na o le whai tūreo o Australia o lo tūra i mai ei lea wha le tonu, pe i tai toi titi le se tete ma se teritoria le o mau soifua o tangata
o no tūranga e a whia i ngā taifale ma le sami ma ua whamana tu mai ai Surf Life Savers e aona mata i tua tangata umatūranga tau le puipuinga i ia no whanga ia le ngata ina ia puipuia o lātou nawa soifua a o le lawe ina fo i o soifua o tangata e anga i atu mō le lawe ina o i lātou. Tala ia le Radio Samoa mō le nei au auli. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E iaia ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Avia maua sosa. Omega ka. Iana lowi moa. Omega ka. Sabale tau mo fie. Omega ka. Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. O le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega ka. Umalole keisi le Omega ka. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mō whaataunga i au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le tau ngofio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Usolela susulu mai ma o manatuai La Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o manatuai La Samoa le nuu o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai Langi mai se matangi e momoli atu ai Lo lo fai la Samoa batalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai Lo fai la Samoa batalasi E ale da, angi mai o se matangi se imonmoli e tuai o ualofa i a te oe o lau Samoa matalasi. Upu o le pese, e tele ai upu i manu ia ai titi mala, ono o le alofa ma le anga le lei o le atua o fusia ai i tātou le fau o malo o lona, alofa tau muli muli i a te oe ma umaleu wale i, maleu kama i ka i. Tātou whei loa i fōi i lumo le nu, ai le o tua o le nu.
Wheloa I fo I pu e o manua le o pu e o mala. Aftai le tua sa o fa la le lei lo lofa mo lo wanga le lei e tau mulimuli ya Samoa. Lonu taipei ona mulimuli lo wa lofa I lonu o Israel. Ya. Aftai ya lau whamdianga ba lau pui puinga. Saunga le mu. Ya o lo o mātou whioa I ei lava. Ma wheta loloa I le atunu. Ma wha atino le me mga o ili kangaka pele lei peleanga. Ai whai ya. Ya. Fa talofo ia te oe, fa malofo ile soifua manuia ma le langi mama, a boy sa manuia lo tai au ina uanganga e fo ile la, ia ma la usu le tulu uiona, tiute ma Faiva masani, ia fa pena fo iona fola ile fala ile tai au fo, ina ua maleifu mai le tulu, ia ma fa filua ia tu fo ile sunga le li awa o, ia ta vai meni, ia malona au vaa, se ia o mai ia tia. Ia whapena fo ilu ftilenga fonga bua, se umanu Francis Ioane. Ia leo wata walu ngatu. Ia. Wari fo ilu whaftai, ne yuso, ia male au whai ngā luenga. Ile tautua ina o le tātou watunu. Maawa noa le lei o lo mwhai. Ia o na whatino aile au nanga ile tātou lavanga ngana. O tātou tala. O le sua le atunu ia whapena foi. O tātou telefou mai Samoa, o le upu le tua, o tātou musika, o isi polo kalambe uma, o lo whaatino e pe o le toi tepa I ainga, I le whaletua po le tina foi o le nei ngā ruenga, ba le au whai ngā ruenga. Ia eti Frimono McCarthy, ia ma le polo kalambe tā ua le nā, ia ma isi polo kalambe uma. Mori ai lea nganga whaftai I awanoa le lei o lo tātou maua. Tā lolo upu I le pa ia o le tātou vānu nofo o le tāwhtolu o Samoa. Pa ia mamamalu wha le malo, ia pa ia fo I mamamalu wha le atunu, ia ai ia mawalunga, se vi inga o le atua I momoli e lana au whaingaruenga. Mai tātou uma awai le na o le au whaingaruenga I momoli, ia le vi inga o le atua. Tātou uma, tātou te whaia whapena, mamori ai le whaaftai le tua. Ia na mea lofa ia te oe la wala tau ia. Ia ma I tātou uma. Ia, tātalofa fo I le saufa inga. Ale au whainga ruenga mātutua. Ua malo lo, manu malo pensiona. I ni mo whai o na avesera I le whaamrianga le tua ia te utou ma utou whale tua. Awa fo ile ngā ruenga ale whaiwhi au fōu masi o na whale tua. O tau atua I eile ngā ruenga. Yo, wha ngā ina peo loutou soifua I tā leni masosia ua whoa I masasa atu e le atua. Ia lo whapenao na mapo ai le ngā ruenga. I so se tafo le larurangi. E ui na soua I tātou I whaingatā. Ia ma le le mautonu lea taimi ma lea taimi. O ngase o malo, ia whapena fo I mea tutupu le loto I whale, o lou lava a inga ma lou vāma, o lava tangata. Ia o ngasai, o mea o umana walo I ele tusi, whai mai ea. E o mai le tai au, o aso inga tai, o aso nei na walo ia. Tātou te sound uni I ai. Whemisa I mātua ma whanau, whetaua I a inga, si I taua malo. Ia ai, o le manu malo, o lo o I lima ma a ao lo tātou mataisiri le langi. Ia, tātou sao, buao, I le lofo le atua, o tātou wheloa I fo I le nei a so fau le whaatawhiti o ngā ruenga. Ia mou tau Faiva lo filima sa ngā pāti ai, e uina pupu le vai aso, o no le fo I sa tātou walo atu I le aso mano lo. O le whamna tuina o le anniversary, ia po le tausanga fo I na whawai na ile ai tele au ki lani nei. Ia, o se teimi tā ua le nai. E toi tō manatu ai, whesa e le ngā vai kaimi. O ai Samoa ma tangata atu motu o le Pasifika, na auto waa mai e le amatanga. O le Faiva se lau whase furu, ma le tau ati na aina o ele ma lau whanua o ma tāmaki ma kaurau. Tā ua e maoli, I lunga nei. Ia lea la ua, o mai fo ilo tātou vai teimi. O lona winga, e le ai a la se Samoa e le I whaiaso na sau I matau.
I tūpulanga ua whai atu. Ta māma tina mātutua, o le tūpulanga te la vau, o nisi o le ua mātutua ma tō I ina ma olo mātua, o le soifua pula la ngoto mo le tau a fiafi. Le rei vai tau. Ia, a o utou ia sa asa ida le ngasu o le teitai au. Ia, malalanga fo I atina e le lei, nei fo I a aitele o Aukilani. Ia, fa pena fo I ngā solo mai ei maisi au whai mea vāre au. Maisi au whātupu whaalawelawe. Ile a aitele nei, ia e pei ala a whembai o Wellington le lau mua. Po o ai lava, po o Kalaestete, po o Dunedin, po o Otago, po o Weymouth, po o Whelava. O malama le lei ai. O Aukilani lava. E pei o le au tū ma le sifi le o mealanga le ele tātou malai maa lelewe. Whaavao malo. Taunu uuma mai ai le whaituto ale I. Ia le nā. Patalo whai atu utou ta mam tina mātua. Ele mwhai ana lulo le tātou porkala mea whai atu I utou mauta malawa. Ia, mawha malo, mawha ftai I autou tālo sanga molia. O loo manatua mawhi fuai I le au. O alo matama whanau o le atunu umalo. Mau lato fo I tiu te mawhai wano whilima lo ngā lue ai. Po le sami, po le lau ele, po le tua vau, ma tua sivi, ma me o le taa lingo o vanu. Ia, o lo I ai I ale atua I nā. Ia, ma whaamanu I ai I au tū tālo sanga. A wanga luenga mātinae. O lo o alo Faiva I ai tama whanau o Samoa. Whatalofa I mauta malawa, whatalofa fo I mauta ngase, ia whapea fo I whale o tangata mātua, o lo tausi ai o tau o le talo ina ia anga le lei le tua. Ia mapai atu o na au whabalo lo, ina ia vesea matafi esea ngase I whalefu mapurusi o tofanga, mati ngā I le tino, mati ngā o lo mawhau, oisi ere mamai fo lele o na o ngase o le tino. Ai o le ti ngā o le mawhau mo le loto, I mea o le wawa ai I ai, le anga e le reina whai. E mai e le tangata matua. Alka sa o kalalanga. O si ke asi e se tu le whare o listo, ina malesi o le matua, I ke rako pe ngifa fore pe ki kifa ngai ko. Inga le whaka, o malosi, mai malosi al tino al vai mafau mo le nganga vai o fa kwaisa. Mai se o kangaka ia kausia ngelo mako ai ngai Samoa ma mele ta tola le mo tupu. Se me la fo kango fi fa kau isi fa vangunga na fa ya ko ku e fa leo mo ngai mako fa ngau pe ko fo ya ta kalo fa yo ko vai me ki fa ngi ko ingo mako. Ko fa kola se si me mai o fefo. Na o a whai ngofo ai le longoa mai. But this is reality, ladies and gentlemen, brothers and sisters. It always hits home. E tau nuu lelei I lo mua whale, ma tu tonu o le mauta mo le lau. Toi ngā mea ia e tupu mai, ia e maari e tātou talanoai, ia o tanga fo I wha matalatu. I le mātou mawhtanga mata māma tina mātutu e whaingo whiai. Mau ai fo I le ata. I le mamai o ngi ngāsengas. E mamai ona o kele o me le whai. A whale lau tangata mātua. Ai ke la kufu kia se aku ma watu se. Mau se avanu e talano ai fo I. Wā, mai se ua. E mai ame ai ahe le mangungi le le me ai. E tu ai se mai o a kolo vai aso le ko me ka maki o ko vai le o fa mana tu atu ia te uto yo o le malusi anga le na o ta mam tina matu yo tu asinsina a fai o fa no fo se I mauta o tangata matua e mau lo lato malusi pe ava vai mai a o le weekend ia po le asusa ia o savali vali atu mo tamo mo e atu ia la whanau ala whanau grandchildren, great grandchildren. It gives them great hope and enjoyment. Ia ele vava ai mai si ala whanau ele pe o langona fo le lefe mau o ave la ua kia I le moko fua ia ngau ko wolo le whai ko wifi a ele ai koe vakuo ka maiki se I ta whawhao ma hewa fo I awa
O tangata nei e sili ona pele I mawhauwhaunga. O le tamamal tina matua. O whanau a lātou whanau. Po whanau a whanau a lātou whanau. The grandchildren and the great-grandchildren. Lei masisi koe kia mai a kako. Aweri kia mai ngare a kua. Ngare markai. Ia, wafu e kouke pāsese I kamaki. E mafi fia le tanga le to ino malo matua masia la ato wafo e asi e le kalesia e asi e le fai au o wo mai masani o tau ainga e o koe e le fo I fuases e tu a ye se limas full tala a se luas full tala e tinga no te mai ia e tau fila ia o tupelana e tau fiofi lo pauara me le la elwangi ave kamaki o we fiolo fo mo o na ko o lo le taimi o le au. Ia, o kisi papa mama, kisi nenda. Ia, na uma kisi ia, ai koe saun ka mai kiki le se me, ai koe musu e wha manga kuia papa. Manena, Te maua mai se luas full ka la, pos kos full ka la e whaila u lunch. Ia masi u koe ka awa le dad. Maua le leina wori ia mala ko fika e whai. Ia le nā. Atalofa ya tu tamam tina matua fatalofa fa pitoa lava e se o tamau le matu no malo matu ainga le fionga ya masoe ta auli Josefa ya male ainga fo ile nei auli fa moe olo mon vi o tau e se taimi le so no papa ile le vaengo le tula fono le olo ua sei tia nei tato male manatu nis ya le ale o ngana le una faile sit seni New Zealand le sa tātou sa ili malo I nei. Mo I lātou o ena sui fua mai la whiw sa lau luas fuma wha, sa I o atu le tau sanga a whiw sa lau whaas fuma leiva wha fonga le nei. Pea o no o papa I e le mata aupule nā. Awa ine I wha loto vai I a I tātou, mo le tātou sa linga malo, le me tāua o le nau o yeli sit sen. Ea, o le nā ua mwhai ona vai fuol fua mai. Ma fai o na fai ma talafua ia le talavai. So se teimi lava. Na paua le tu la fono leo le o tau fiofia le teimi le nei. Ona o le se fulu tau sanga. E te tau wei ona e umia le seni manofo I New Zealand. Faa to a ma fai ona e anga waa I le pensione a tangata matua. Peitai. O leo ua umo na fai o feutanga inga foi. Ma fai pule a me se foi le fionga le faipule honorable to yono e ona ia le pili lea. Ina ia toe tanga I masilisila ina ia lātou talanoa ma feu tangai. Ma le vaenga lea o le social development, po le work and income support, ia whapena foi le DIA, po le Department of Internal Affairs, ia maisi matanga ruenga. Ina ia mawhai ona ave e sea le se fulu tausanga le nā. A o lea ua anga waa I tātou. Nai tamam tina matua. I le whaapdianga ua whaingoina o le emergency benefit. O le benefiti la le nā, it's temporarily, ia I'm whailava o na apalai. Ia ina ia maua sina tupe. A bit of money to accommodate you with your needs and other necessities. Not luxuries, but needs and necessities for life. And taking care of you. Ia, wharongo le mai o tau nā uso matua whawhine o mātua o po I lātou o whanau o mātua nei. Ina ia e no fauta I ai. Ma māta I tū mata aupu I o talanoa tuai. Tau te whinau ai pe au tau wō. Ino whanga ia, le work and income support po le community link. I so se vaenga ma so se pito nuu. O New Zealand nei o lo iai I ofisa nā. Ala au o tu fo se talanoanga mo I lātou o lo ono no fo isi atu no o lalang. Ia ai le ni departments whapena po ni mitanga luenga whapena o le whaasoso ina o le tamau ainga. O le Ministry of Social Development ia tunu I whaf. Na New Zealand. Whapena lava po I Samoa. Ele mwhai fo na tali ia pe apalaisau emergency benefit I lea fo I Samoa, se vanganau a sau I nei. Ta ua lale nā ona o papa I ai mo sina maenga. Ina ia mawhai o nā
whaalongo mai ma mana malama ma manino lelei. I mata upuia. Patalo fai lungo le tātou api o fōlinga. Ma le tātou YouTube channel, Facebook page, ma le YouTube channel, e whapena fo I isi follow o le social media, pe o le Instagram, Twitter, i o le TikTok, nga leo whalongo kole a kape Donald Trump le mea. Ia na isi vaenga na, alo le soi fō manuia, whaftai fo I le mafuta mai, o tau o lau tu stusi, ma le au tau ai maa, ma le au palau vale, ma le au whai upsa. Malo lava. Malo ale lea o ina. Malo fo ile au palau vale. Soli. Ia e mana tua fo. Ia lea whaina. Iri iangi upu leanga lea tunu ule nei. Te ibanga nā ua wha winga le ngata. Ia upu lea tunu. Lea tunu. Ole matua I oa ma le susua o upu male ngangana. E tasi le mata upu e tu titi se fulu upu e whaonga ia. Ala me le whaonga I lo whai ai e whaonga me se upu kaumanga I o ngā upu. Si ana pali I talo whalava ma lo se fumanuia ana sua masi ia whapea foi Josefa Siosi. O le whailautusi o le tātou au tustusi o le Facebook ma le YouTube a Melia Whamoana mai la lo ele a ai o le lau mua I Wellington. Lino foa I talofa brother, alolo soi fua manuia. Good to see you on this page. Ia ma wha mwalo manuia fo oe ia malo tō wainga. Tātou ainga o tūma sa le lau ma Samoa I ona tawhai fio o le kelope. Patalofa I New Zealand atoa. Mai le motu ilunga, from the North Island to the bottom of the South Island. Alolo soi fua manuia po whea lava. O nopia I ai Samoa le nei atunu, ia whapena fōi. Ilo tātou atunu pele I Samoa, ma le atu Pasifika wa o la ua, o le aseme, o Tahiti, o la Lukonga, o Fiki, o Konga. O la e whiwa isolo I Samoa I nā mga luai, ma tāwha whausoloi. Patalofa I Australia, so se no fuanga I Australia, New South Wales, Victoria, Brisbane, Queensland, Sydney, whapea fo I Hobart, ma Perth, Western Australia, whatalo whatul to telo tātou tangata, the Northern Territory, te loa I ele kalesia sa la whatula na vai o le ola, ia te a ule tausanga na te nei, whamoe moe, o lo manuia whamai, e ia le whalaputonga Samoa ina, le whakasa e mana me tisi, ia e tō tele a peka I se furu e maka whaleo, o ia e kalesia, a o lono winga, o la ua o tu fo I nā ia le tātou whainga malanga Samoa. The diaspora of Samoa is all over the place now. From one side of the spectrum to the other corners of the world. Wa ngā ia I o tātou tangata. A le kaka ia koe me a ilo vale me kaumurimuri a koe se ka mai ka I o le ngā kungu. Ia, ma e rua koe ia. Ia po a whaamdia ina fo I oi se ngā ruenga po o se konkalate po le halava po ta longa ia po o ni ngā ruenga fo I. Ia maua e mau paoloa ina maati na e lo a inga. Mai e lafi e ina ue le toi mana o e wala a watu sesi e te oi I sau saonga pe a whaini whaala ve lafi. Ke whiwa e lafi e maua oi. Ia vele tala le a mwele tusi. E whai le tua. E mawhai ona e sola. Ai le mawhai ona e lafi lilo. Mau fi lilo ai o I se mea. E maua lava o e mau nono I fo lava lo ulu I lunga se mea. E maua ai. Pea mea ia le tātou talanone I Samoa li tele mea tau whao fiufi lava. E maua lava. You can run, but you will never be able to hide from either the love of God or even the wrath of God. Nā e tau ni whamanatu pēr au sosola le, mara au vaenga I o le, au fiufi. E maua oe, I le whamsinonga le tua I se teimi. Ia, tālo whae la ia.
O le ua whatonu lava nei tu lai wha, ina ua ngā ngaifu fo I Faiva o le atunu I le nei as tofi, o le whaatawhiti o ngā ruenga sa whenga iai ma le atunu I le nei vai aso ia ma lei fo I aso. Ya, wha malo wai fo I o tau tiute, o lo whaatino ma le mā ele ngā, ya, ma le wha maoni ia manisi fo I lato, walanga fo I le mawhai ana, e filo ia I ma le au ngā ui le taimi, o le au pasee, o le au tāwhawhau, wa popoto e ngā ui le taimi e papalangi, sa vari aku ile, sa vari mai I, sa vari angi o, e le mawhai, lale tofu I le tuli manu o le whawhai ngā ruenga, o whafo matutonu, ia ma meo hidden cameras fo le o pu e umai au whainga I e whai, ke e ke la kula alu koufani. Ai muli a koe I se supervisor fo lele. You know, papea oe, if I to supervisor fa can I have a look inside your car, please? And can you open the boot? Ia vea kunga. Ia le ka kia mai ngare ia. Ia le puspisu po se pusa moa, po le ase meo e. Ngai, o le ua sau papea oe ia ai ele o iloa mai oe le supervisor through the lenses and the camera hidden around the place. Fifi ya o kouse ku via ngā mea. Ya kuri la o koa o ame la whai e mawa I kupe mangeli whalau ma le paka e lunga le. O lau ma kongi pili ma Faiva lave ma whai ia mea le loko. Ia wanti la I on menga e renga o whai aku tātou o. E tāle pese a si o tua whine ia whale o tukitonga. Va ai tuitea Faleniko Smith ka I umi fo I le leo ringi ka mai, rengo ringi ka mai, ka I the mai. Fa mai le uma le lofa. Le fili e amale ti apolo
na se tasi o pese matango fia na mai le tabaitai o fale o tukitonga ba ai tuitea Falaniko Smith. Ina ua tatala se tasi o ana lipinde i le tausanga da se imabaya tunei. E mana i o lava musika ia maleleo fo i o le tabaitai. Ia me se fo i o upo le pese whamanuia tuai ia te utou uma le alofa. Ia i lantou o loo ngāru lue pea, ia maua tāpena fo i o e kiriki le kāt. Ia, koloki le lei ale kāt, ia, ma pēsaini fo. Ia maanga ia tulo i le bus stop, ia po le train station, ia po ai fo i sisi o lo o lua titi po le asau pick up oe mai le ngāruenga. Ia, maanga ia tule fale manatua, wha manatu ia te oe lava pea. Ia, o teimi whapenei. E tu o le fe e o le tangata. Lale wingo le nā upu. E o so ilo wha mai mano si fo ile o le vave o lo wita mo lo fe. Aisea, wai fio o le whare. E whapena fo ila ngona uma o isi tangata fo ngā ruenga. Fio o le whare. Ai a wha le tonu lai lungo le awala. Ia, pe ua tau la vea le awala, pe ila ta vale, ia pe ua. Wale lava lo on sai. O le fautuanga le nā le ia tau o savea ia te oe, i le nganga i fo Faiva o le atunuu, tātou lava papale lunga le awala. Tātou te taunu umalava i lalo le wati pe o upo le pese. Ia, ai ono sai. Tu uawa noa fo ilisi awe tāwale. Ia ma usus tai i le sawa whaatulanga ina. O lea mga ala. Baba ai le taimi ua pisi. And that's a big problem and issue here in Auckland itself. The early hours of the morning and the late hours of the afternoon when work breaks out, when you finish work. Yeah, langona umalena ai onu sai lunga le ala tele tu wa no foi ai le sao o lau tavale ia ma ai le vao oe malista vale le luma le se meo la fia susu e fu le pampa le ska vale le luma ku oe ia ma oe le ku mai ia ka ko karie ma ka ko oe mo moli le o to i maota malawa e ile to tele level au mai le atawa o le polo kalamele a oe le aso na fio le malu i fale fa mo le mole lava pe mawhai o na maua maile numera ale whaletua ia e mele palamo. Lea olo o whaafsota ia mata upu fo le mwhai o na whai maile o loan ia po le pre-approval. Mo se whale ua manatu le ainga o tau whio lolo si lātou se leni. Ua ta tau o na whaatau se whale mo le ainga. Ile amatanga o le neitau sanga o le lua lima. A 2025 resolution for the family, wanting to buy a new house or a home for the family. Wala una le telefoni lea ale faltua ia e mele ale o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Toi fa fonga numero na o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o, mo le faltua ia e mele. O le loan market, po le mortgage broker. Ia so swani so tai fo le tupe. Ia mo tau tala noa fo i le alanga tupe o lo maua mai. Ia mawhai ai o na i loa sa o lava. E mawhai o na e tutongina le loan. Pa tau fale. So, pre-approval. And making sure that you have the capacity to service that mortgage and that loan. Numero now. Uisi voi, olo wala au mai, wha mole a savia. Mātou wawai atu, olo e whaatala no ina maise li tala vau au le li tele le aso na nafi. O lana ngā ruenga, olo o ta ua o le Builder's Blueprint. Lātou te whaia le toi wha le lei a tili. O se mea ua wha le anga ina, po o se vaenga wha o popo i lo mautapo le lawa. Ia, i se tau ngofie. O le sunga a Thomas, a renovator and builder. O le olu watasi lima valu tolu onu wha. Olu watasi lima valu tolu onu wha. O le mea tā ua i o le tuinatu o le
whamtalanga lea, the information that is needed to be given out. O tangata nei, o tangata o tātou, o le tātou lewa tunu, ma le wawa ai atu i ngā ruenga te tele lātou te whaia. E le ti ngā ilo ulu, na kua le pārangi pepelo o i lea mea ma, ngau a ko i lau kupe. Ia a ele i talanoa o tau po le altulanga tau na whai, ai la le usul na ia Thomas, ele olu o tasi, 5 tolu, ono, wha. Patalo whapitoa i le tina matua, ia, te lefo ilo na sao i le kalesia, mese le ndei ngā ruenga, o le leiti o ma le si ufongo Samoa, o sui fua fo i le tamau le ainga, ia Pastor Ene Sangala. Fatalo fatu le tina i alilia, a Sangala, ia, pe a whai o mōlo malosi ma whaafonga ma tāpu ai mai, rofa te le atu le atou sa vea ma le tātou polkalame o le Gagaifo Faiva, ia te oe le tina matua. Ia ma le tatalo i mōlo malosi, maua foi ia le mafau le lei, ia ma whapena foi ona maua le fia. I lea taimi ma lea taimi, ia ma e a ka mai lava ia whare eiku i e whai a e. Whatalofa whapitoa, e le sunga ia taluai ngā luenga. Whamai le atua, o le mata atu le mātou ainga i le stete nei o Oregon, i le United States, i Amerika, i o whatu talo whai. O whai asi to o tele o i lātou o lo o nonofo ma ua lala ma papa au ma vea fu le stete o Oregon, ia ma ainga, no whanga ua tina e ainga. Whatalo whatu ia Samoa, o lo o lala ma papa au i Oregon State, pe o na iei fui le uso ia polonga se mau, ia ma le whaletua ia mona, whatalo whatu le tātou proklame ma le ia toa, sa vea ia te olua, ma le no whaalo, ma le ainga, ia ma le to tele o tātou, tangata mantua Oregon le mau foi, o lunga tu lavo California, ia whapena foi o na la lata mai ia le state o Salt Lake City, Utah, ia whapena foi Seattle, Tacoma, Washington, ia alo fatu i o tātou ainga lo lalam papa au e mese lo tua fine tuma ita ia Teodorine ia ma le whanau ia whapea fo i le fionga ia le ota tavo i Peter Strickland ma le tinao le ainga ia sau i malai mautou u malama o lo o lalam papa au ai i lea fo i stete Seattle, Tacoma, Washington, Salt Lake City, Utah, Oregon. Ia lo fatu i le patoa Oregon, ia whapea whai wamana tu ola stete lea. Iei university, tolu university, le Oregon Ducks, o winga o le university o meo tamai pato. Oregon Pigs, o le university e pule e pua. Ia ma le university ta o le Beavers, Oregon State Beavers. O le meola le manu lea. E whaisi mama ai o nanifo. E akia meo o ngala au. E o ai ua mea a ngari re piva. Ia e mā kongi e mama le pe. Ia pe moku e amale ua mea. Talo vatu i le state Oregon. Ia mauto umolo a lalampapa au ia mese. Ia le uso ia taluai ngā ruenga. Ia masio lato ai ngai Portland. Ia ma le uso ia poloma se mau, ma le whaletua ia mona. Ia lena. Au mai lea lau si au kalangoa le mea makau kia le tupu mai Samoa le amatanga le nei vai asu. Ia fwoi nai whesiri, fwoi lele sa tu whesiri ei le loto ma le mawhauwhau. O lea whato ata tala lea, o ina ua umo na whapipi i le tātou masini wha ata fwoi lele po le X-ray scanner. O le matua te lepe i ke leo le pokurungi. Ma ua whesosoanu i ei le tātou X-ray ma le scanner nai lunga le wafu. E su e ai i le tūlanga o meo o loa ngā whaasaina o na au maia i tono le tunu. A e ta tala lava i le maua o le mamafa o le aisa po le cocaine se 10 kilokalama. A taulu se 10 kilokalama. O le no winga. E whaisi te le.
o le tasi le kilo kalama. A whatawina o le mamafo le aisa le nā. O lona winga o lo e tilo i se meta o le afa miliona. Street value of that 1 kilogram of cocaine or methamphetamine. A te tilo la iai. Ia pelata i se 5 miliona. Po se 4 miliona fo le pe awa i na vai i lalo le. O ai la le. E ka a alo i le mele ma mi kia ringi mea ma ka kui i kongo koukingo. So le au te matua i au wofu. O avsili na le utula i menei. O ai la na lafo mai. O ai le na lafo mai mea ia. A wa o leo manino le atunu. O Amerika na sa waile pusa o loa le container le. Talo fai. Ia. E ke le container. Ai ngai ka mai le a fo i e me o K9 o tai fau o le na batu New Zealand nei. E o atua i e. E whaile la tō ngā ruenga o le susongi. Mau i tonu e songi tu lau whawhonga le atunu. Awa uma o na train ma o a o ina le lei i e tai whau ia. La tō te loa ai le me o sinifi. Vai le kariere o sinifi le whasanga mai. Lau whasanga mai le ko kere au sinifi. Ai le o e soangi ngā ruenga kai whau lai whaisa mua wa ngā le lua kai whau. Wa malo lo retire le si mai le wa pungia longa puisu o le mwhai unko singi whinga e le ngā ia le mangongi o le mera cocaine ma le aisa. A mai whao ngā koe marauri i e o koe. Soangi ngā ruenga a tai whau lai whai. Patalo foi a ta milo ai a Silva ai. Mai o i Anchorage i Alaska. Mauto malava to tele nei o tatu ai ngalo lanam papa au i Alaska. Ia fa pena foi i Canada. Canada. Ia fa pe foi i na Vancouver. Vancouver. And ai si pito no una e to tele ai o tātou a inga mai sa molo lanam papa o le foi no foi i Kanata e volo antinga ruakua i ka ngakari koe ongo mai le lopo oi le ai i sa pea wa fai i langi le folonga sio until na nga ruakua maluakua ia le da patalo fatu i le to tele i tātou o loo mai mo mai i isi e tunu uia patalo fatu ia Ronda Right talo fa malo soifua le uso a Louis Kunmo yu alo le soifu mria o Katie Avito talo fa lava ia me se folti mai tai o Amelia Fambuana ia Masiana Pali. All I ask of you on our Facebook page and also our Twitter accounts or YouTube channel, please press the like button and then share our program, or either leave me a comment. I love reading your comments after work and when I want to laugh. Ke fi akalo so lo fe kaulo I ko amio. Fa mai siana pali. Absolutely true le ato savea. Le lava e na la fi. Just come out and turn yourself in and make yourself free from the burden of sin. Ko kai whinga siana pari I la tau. Filo I tu mua ki tiona nganga eolo. Talo falava malolo soifua manuia. Filo I tu mua. E se le ualofa I le swafa le o filo I tu mua. O swafa nei na ulua I matai e lava lo mātou tama o tau le lea. O le swafa filo I tu mua. O le swafa la ulu. Male swafa palea aesina. O ingona na matai e ilo mātou te maale o toi vavai atu o swafa mai e sanga tono no inga e tawana I ilso tanga. Filo I tu mua ki tiona nganga eolo. Fatalo fatu 14 Josefa. Awa faise me ai el ko inga po fea Erelini.
O lima po a Timoteo, talofa malolo soifumuria, watching you from the state of Utah and from the United States. Talofa ya malolo soifumuria, fatwa umne ya no fatalofa atu ya te umolo lalampapa au ile stete fapitoa ia nganga maloto o tangata o le kalesia Yesu Keriso la upa io asungatai. Ona ole headquarters lea, pa ole ofisa tu tonu lea, ole ekalesia Yesu Keriso la upa io asungatai, e po le ekalesia mamona o masani ele to tele. Olo o soifua ai, awa ole tausanga na si ima vai atu nei. E le masino November e po te sema lea na te atu nei. Na antoa le le iai se lautau sanga. A o lo soifua pea. Le sunga i le po le fionga fo i le perfetta. Le li perfetta. O Russell M. Nelson. Vai le u. Vai ula uli whamai wa au ke ofu. I le mangkua le li i le leo ringo. Ul sua fol perfetta. O ia le mangkua whawhia. Whakua i le aku. Whapea o kou kere lokunga o ngangalo ile e kia o le swafole li i perfect. Le te tai le mongo siona ma. Ako maa o wha ingoa wha leo mātou fo i ma swafola o apostolo ma lau fitunga fo. Lem whaifo ia. Se wa koi ki kilo ia i ngangi ile kusi. Atalo whapitoa ele whafonga tāpua i mai i sio ta maa. Ta malolo man malo sunga toina. Reverend Elder, retired Elder, mea tanielu, tanofa mea, matina, fa perfo ile kalesia, ma le faife au o lua langolong sua pe iai, tanofa fo ile uso mafala lima, ma le faletua, ma le kalesia isi Otara, le whakasa i nai Otara. Nā lōre ngā lua ia, e mai se o wō whaiwhi au uma. O le sauwha inga, ma le mawhtanga a whaiwhi au Samoa e peo na iai le te whono i le whiong fwoi e le patele Father Michael Enderman Alipia. Ia, whapea fwoi ia sui mamalu o le sauwha inga whawhinga inga Filemoni tu inga mala. Ia le sunga le sea ia yeli Paulo ia mautou malawa le mawhaina whangaruina o tau Reverend Larry tupai la bea ia mo le tele uisi whaiwhi au o lo tātou nuti mea whatasi ai whatalofa ia Mariana le sā whamai zawea o le ke le whakalofa mai a mātou o lo mātou tāpua i atu ma mata atu ma whaalongolongo atu le tele o taimi. Mai nei Tokyo Tokoroa. Talo whai malole soifo mduia i atu tau. I o le tātou aingolo lalam papa au i Tokoroa. Loi o sia po Isaia. Talo whalava watching you from Melbourne, Australia. E sau Teofilo. Malole soifo mduia watching you from American Samoa. E se teimi o papa i atu i le mataupu. Tā ua tele, mō o tau o uso matua whawhine mai i le motu i sa sae i atu tuila ma manua ma Amerika Samoa. Ona, o leo o tau whawhonga nei mō tau silsila i le mea lena whaine Donald Trump, ta masainia ai i a le whiangainga. Po o le whaatununga, executive order, ina ia ave esea citizen birthrights, ai lato uma o loo whananau ma soifuane i ele o le malo tele o Amerika e au fiai ma territory e peo na iai i atutuila ma manua. Se le matipa Delcado, talo falava malo soifu manuia kai manga i fo i lo ingoa. O tinei pule tia savea, alo soifu manuia, muri anga tele Sarah Pony Josefa, talofa, malole soifu manuia. O tina le bao, tavita, sui whatau, talofa uso, talo whai, whawhitai le tu o le nao, o tau watu manuia le whai ngā malanga, i Sydney, o tau
whamautu ai, ia ma nonofo mga lue ai, mole atu la whaanga le atu sa vea mo oe le uso, ia ta vita, sui whatau, ia ma le whalitua, le nofa alo, ma le a inga, le i whaaftai le tua sa mou le avanoa, tātou te whailoa i ai, i le teimi nā siasi mai ai. I manuia ngā luenga e toi fo i atu i ai, i le Baia Sofou, o Faiva, au lau mea, tālova, Faiva malo, watching you from American Samoa as well, tō tele i la tau olo o mai mo mai le tātou porkalame, o le ngā Gagaifo Faiva malei atou sa vea mai tutuile manua. Whatalo whatu mulitalo, New Zealand opa au welua, wow. Alo soi fōmaruia uso alo whatu mo oe, ia male ainga, ia le tumaita ia Ana Filippo. Ia, paulan mea o te manao ia te oe. All I want you to do is press the like button, share our program to all your friends and fans of Gagaifo Faiva. Ia, po le tātou porkalame fo ele Radio Samoa. Subscribe to it if you really don't want to miss out on any fun program. Ia, ma le telefo i o mea e te whaafonga mai ai. E tā ua, toi fau i lau whaalonga. E mo e malau mea o ngā. O le whesiri la, o ai na lafo atu ai ia le se furu kilo kalama lea o le aisa po le cocaine po le methamphetamine lea na maua i mata autu i le vaa na avatuel container ma le pusa o loa. And who's the receiver? O ai le tangata na whaatuatusi atu i ai ia le afifi le nei. Talo whai. Lea la ua ma e ono test. Wa e ia awala leo ia whapena fo i office o le tute wa o winai i la tō. O le liquid ia po o se chemical foi. Ia ma se meo se tamai masini. E lingi i ai ia le kama le chemical na. O nai loa ai la ia lea pe o le ale lanu. A whai e lanu fo i le lanu moana. Malosi, o na ilo lea, o lea, mo whaamaunia, o le pauta, mo le aisa lea, o le cocaine, po le methamphetamine, so le tawhiwhi, le matautia, ai wa live in the fight, o le iai se tātou masini whaata, lea la ua mau. O wawai atu le whaatala noanga le Radio Samoa, le whionga lilo mai awa, mai na vai, ia ma le tō whāwhoi, ia au pa au, longa i Tino Filippo, po o le whionga whoi le komsino o leo. O le na tā uai nei, le tā ua tele, o le whaonga ino le whaata lea. So, in other words, Customers in Duty opens new X-ray scanner with a big bang this week. Kwa ke lea o le pā o le pomua komika le ngā ngi ngā ua whaau ngā mai loai o le lei na mai o le whaapipi i le tātou X-ray scanner le. Nāla. Nela ua sau no i le whiunga le komsina. O leo. Moa. Whaatalitali lava se i o atu tangata e piki le mea. Ia le whaamomoli lea. Mauai, tangata e tō tolu. O le tangata matua e ona ia le pisinisi. O loo whaia i Samoa. Po se whale o loa foi. Mas tangata whai ngā ruenga o se alii. Whaatasi e mas tamaitai. O tō se sila i le mea lea e masari o no utala noa tuai. O soli ngā tula fono nei, wale ase me tua oi ai. Le soli tula fono e masani o na whaia le tu pāo tane, po oli. Ma le mea e matauti atu foi, o na soli e le tu pāo tinam tamaitai. Whamai foi e vai. Ia vai si le mālosi o mea i e whai e tamaitai nei. Talo whantu. Mela nau te whatuai. Kahelani Nahele, aloha to you from Utah. Alfred Moifanua,
Watching you from Oakley, California. Talo whai malula vasifua. Maria Newell, watching you from Sydney. Matamatatu matapu iatu mai Sydney, Australia. Ya o kahelani na hele. Ole Aisa mai I Milwaukee. Aisa mai fia. Kalo vai. Ya lena. Taula papa JT Fatau. Mele leno faiatu. Le ai se oso fa inga leo. I Samoa. Ele moai ale iai se te maitai, peto luan te maitai. Aiemo foi leta. O nei te maitai. O tau aveina ni maitanga po o le maito. Keisi sila la I mea o lea ua faa aliali iai ia le tūlanga o le faa ngaina o le aisa. Mafuala au faa saina. A o le maua I maitanga o tina ma te maitai. Lea lea fianga o le pepe le whanau mai. So, you see, ladies and gentlemen, I've always said this in many of my past shows and episodes. Almost every raid of police or police raid at different locations, they will always find at least one or two female suspect. Ola le mele foi o tole tu pau tinam te maitai. An accessory to the crime of drug use or drug supply or drug possession, and also exposing that little baby, unborn child, to the danger of drugs. Ia ai while rei whakasili ki ngāre ma isi o kamarolo ia mo whakasi mai la kou. While rei ama whai la ko a mio ia ma. Ma maua I maitanga nei a lai while rei. O lea lale, silsila ia le a fianga, the implication and the impact that has on the health of that child. Le pepe le whanau mai. O e tausolo mua ia lātou, le o e au mai, drug trafficking and selling drugs to the public and the nation. A o a la mea, mana tua, e le mawhai ana le eile matenga mana masalonga I. A whai o le whewa I ma, sea ka māloe au mai le drugs, ia mawhai ni whiu so inga, tu lau wha whonga le tunu, a o whele leiki. A o la na mama I maita maiti nei le anga ma fau. Le a to la to tino, le a to la to malosi ma le soifua maloloina, o ai e safa. E avel matanga luenga le soifua maloloina. E avel whare mai. E mana o mia ni tau tonga wha apito, pe a whai o le anga ma fau to maiti nei, ma le anga o la to tonga. Ma fua maia, the mother is a drug user. E ai mea lele le tina. E ai aisa le tina. O le teimi atoa o lai maitanga le nā tina a o iai ma tau ave le nā pepe fau le manawa. Everything that she takes, the intake of food, water, or whatever, the drugs, the baby, the unborn child takes it in him or herself. E ai foi. Pe ula foi, e mānawa le pepe le whanau mai. E inu, le pepe le nā, me inu le tina. E mi miti le pepe le nā. Vai la au, mawhala au whaasaina, le tina. Yo tova vai lei. And how much is the cost that will be placed on the head of the Department of Health and the Ministry of Health. Nga watula ilelo to maititi le nā, mua prioritize, wingo le whaamtalanga, wa ave iei le wha mua. Ai whaatua na I isi ta maiti ie mamai.
e le mamai, e le mai lea o le wha le tono o le mawhauwhau, ma le tino, ma le system atoa, the whole system of this unborn child, or the baby itself when it is born. E ola mele te mai titi e whalau kuinkangi, e ola mele pepe mai. Ai, mai ai te mi wai, ave lava i te mi umai whare mai. Ai sea. The whole system of this little human being has been damaged immensely. And probably damaged for the rest of his life. Tau sila la i ai le matau tia o nei mea. Maua i teimi uma o tau tina. Maua o tau i teimi uma o whainga ma o whainga leo leo. Tau ana maua i se tina. Pōni tina. A o lea fo e tau sula mua i a o tau. O le liliu ai wha o lea mea. Whai mai, wa sawa ina. Wa tinga ina. Wa whao o lima ia. La me le liuvle mea kuailo ia sa kanki. Kuailo ia sa kanki peo le kua inga whalen kua ie. Ea fo ia ewa ile ngaka le. Le wa kungo la au. O le ola ia la ua maakamu kongo le whakoanga ia kenga. Ia whai mika kōkari e wha mā a venga fo i lo mawhau pe a whalongolong mai fo i siski ngā o lai mi miki sanga pipo le kaimiringi. Po o kui fo i sanga mea fo lele i longa limba. Tā lo whai. Tā ua tele meia tātou te talandoa iai. Langa ofisiri umana whawhetai i le fionga Elements tā o tiute ma tupe maua le atunu ma la fonga. Customs and taxes le fionga i le sui paramia. Ia tuala te vanga Bonifacio i le matahala o i lato. Oi la le ua pue. Ia, le ua pue totot. O le matua o le tangata. E ona ia le company. E whai ngā luenga i le si tangata ma le tamaita i lea. Fitus fultau sanga le matua o le tangata. Mai e o ngafo i le teimile nei. Ia watu e fo le tātou tu o lalo i le matanga luenga leo leo. Aia o si le fia e la tau ma le fionga fo i le kumsina, ia le ngata fo le nā, o le whaululung o le matanga luenga, o le tope maua ma tiute, ia ma customs, o le whaulu whale atu, o loa ese tonu o le tātou tunu. Ina ia awane i whaavave, whaalau i loa ina, ia le uta leo o taunu o mai. Ai se vava ai ma whaatalitali, po o ai tangata ia wo mai. E pick up le uta lea po le whaamoli lea. Awa ana whaape whaalau i loa. Ai ele i loa e tangata, leo tau nuu le whaamoli lea sfurki karam. Ele ima seisi alwaku i o le wafpe alu le ofiso leo leo. They will just leave it there. And nobody will turn up or show up to claim the parcel or the 10 kilograms of cocaine, ice, or methamphetamine. Le whala o tau mai i. O le aisa o le sau mai whaf. Awa o le masalomia ai ua ngaosi ma whaatino ai le kukaina o le aisa i tono Samoa. E alo uma sausalonga. O mea umai e lua o lai whao ngā le temine nei. Sau isi mea mai whafu, ai kuka isi awali. E loa whai le mea lea. A la whano of siri e lisi aso le mātalanoanga ma le sunga le laudi. E ta tau ona sue i la tau e maua i mea ia. Ma o la tau whae longa ma to mai wha sayanisi.
people who have degrees and qualifications in science, especially chemistry. O le tu whaatasia, po le mixing of different chemicals and the formula used to do that. It's only for those people who acquire and have qualifications in terms of science degrees. Whether it's a degree in physics, whether it's a degree in chemistry, or a degree in science. You know, whailonga na. O le fisiki, o le kemisi, o le mataupu whasaya nisi. So, o tangata nisi tangata. Nā o ngai whafo. You know, ia e whesiringi ai whoila ia leo ma tangata ia o lau chemist. E leo te leo tua ia o tau lau kemisi lau tangata lo whaia la tau whale talabai ma mea whapena o le. Ia o nisi fo o mak. Atu e foi le e ai o la tau malmaanga mo la tau to mai maanga waa. E whaawasenga ai lea chemical ma lea chemical ia ma le te le ma le level le mawhai ai na mix ma create ma iai se mea whapea. Te si whala au e se atu. Lea la ua maua. Ua maua le tō tolu lea. Le fo ua ngā i pēr le sauninga. Whaftai i le official leo. Whaftai le official duty. Whaftai i la tau na la tau whaangāio ia. Those scanner operators. Le masini. Ma le to mai ua la tau i loai. Ai o te whaafetai whaapitoa. O i la tau o lo o la tau ngawhatau li maina. Tai whau. E iai lo la tau anga ba afa pitoa. E singifi ai mea ia. Ia. Dole. Alo whaiari. Ia. Ala tātou wo se vai a tātou telefou ia pe a wamisi a kia ukako kalafou i vai whanua. Ia e tā ua tele mo le whawhongwhonga mai fo ia le tunu. Mea o te tupu i Samoa. Ia, e tau. Lea lala a ngā il susu engai. Awai le na o tō tolu le o tau fia le teimi le nei. O le a ngā il susu enga. I nisi tangata iei o lātu so tanga ma so ta inga. Ile mata upula. Po aina au mai. So who sent the parcel from the United States? What state? Lala state o Amerika o me tele. La tātou wō, ia tātou telefou leanga e tāu tele. Le o nanga ma le tautua. Ia ale te mai tai. Ia Miriama Pomare. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Masa maua i le fisosoani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz. E te maua i whamtalanga o le fale talavai. I le tau pitonu. A whaialo sa ili sea o ngā a matamolo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare. E tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa. O le a o ina le whanau. E iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu.
Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga i Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasi, tasio no valu fitulua tolu o. Talawhalapa o tala mea tunu e mamama le Pasifika i le nei asa tofi. E momo atu mai Amerika wangungulu tangata i lea tunu i le mata upo e whaatatau i le polo inga a le presidene na ia tau fia psosoani tautupe pe tai lau lea so wa sau le isi ripoti wa to e whaale au ngā ina lea polo inga. Pe ona whaenoi ripoti le CNN le tau fia e se tasi o whaamasino i Amerika o se vaenga o lea polo inga au lea wa whaenoi le to e aveseina o le polo inga lava lea tasi, se mata upu o le mautonu wai le to tele, ma whaero ai whaasea mai le temukarasi, whaatatau i ngā yoinga le presidene. O isi whaasea wā ngā i le mata upu o le Medicaid, tele fesidi e le ima whaiona tadi le ofisa o le presidene, e winga i le mata upu lea, mai manatu isi, wāla ngā tatau na sila Trump, i lana au whainga ruenga mara whaatinoina o ana polo inga. Mai Amerika lava, ua whaatonuina e Trump le whaalau te reina o se nofuanga tau fia Detention Center i Guantanamo Bay, Cuba, i anu nofu ai le tusa ma le toru sfuru wafe o tangata e reini pepa i Amerika. Ua matua i te te i aida taitai o Cuba, whamai aia o se ngāio i ngaonga tele le nei. E esa whina ngaru whaari o tangata le nei mata upu ma isi fo i whai unga whaia a Trump, talua na tula i mai le lona lua i lea o ana nofo inga pe ave ai foi ma presidene. O le mata upu lava lea wha anu nofo tangata le ni pepa i Guantanamo Bay e le i wha peo na whai e isi pule ngasa i ai mua ma o le mau lea le to tele o tangata ina ua wha fongaina le fina ngalo o Trump e pei o na iai le fuafuanga le alau lo talia po le asa isi tali ma iai a Cuba. I Gaza, wa whaanga solo pele anga i ato wa lele helicopters ma fesosoani i Gaza, talua na mai asa i nira marienga e tau piei fita winga i le vau Israelu ma le Hamas. O sui o le BBC na maole avanoa e moli mawina i ngā ruenga ma le wha o ato fesosoani te tonu o Gaza, ma wona atu wha matala le file mua le noufuanga ma le tele o mea wa wha leanga ina. Mai tawina e sui o le BBC e le ini tala noanga e whaia i la tolo o whaatino ina au nanga i te tonu o Gaza, a o fesosoani fo i le atunu o Jordan i isi wa alele mole na wina o fesosoani. Pa matala le BBC no la tau wa ia fita Israelu o loo ngāri rue i Gaza, ma o isi fesosoani o loo wha mua e au fiai vai la au ma whala au mo tong fitinga a o tautu e wha ho o Gaza i le tūlanga na iei mua a o le itura i mai ve singa. Mai le Pasifika i Samoa, ma Amerika, o le pepesi o le misela i Samoa i le lua whesapuruiwa, o se mata upu le waria e le iloiloina, o le mata upu e whaatatau i a Robert F. Kennedy Jr. i le senata i Amerika. O li pute mai le Radio New Zealand o Kennedy le ua whiriwhiri e Trump, e a vea ma whaururunga o le matanga renga o le soifua maloloina, ma au nanga tau le tangata. Ua tua ia i lona whaalawinoina o le aua le talitonu i pui, a o iai Samoa i le lua awhesa purumare iwa, le ana mariri waira to o varus futoru e au fia i matamaiti, pe ona ta ua le teo whaamano a New Zealand. Na whaamatala e Kennedy le iloilonga lea, ma lipotia le Radio New Zealand, o lana malanga i Samoa e le iso na whaia i tui pui. A e sa malanga mo le whaatanu uina o ngā ruenga i whaamaumonga po records tau le soifua maloroina. Na ia whaelua fo e taunu watu i Samoa, o loo maua lalo lava leo whae o tangata ua whaitui pui, ma e i alu fo e whaatino lea tūlanga. Whaailoa ia se whina ngalo stasi o tangata New Zealand, e ngā lue eire au nanga lea,
e ono iai ni tangata i Samoa na mafua na le whaia tui pui pui o le misela o na oa afianga mai a Kennedy Jr. To e sao noa muni muri Kennedy le ripoti lea a whaia avea ia mawhaururunga o le soifua manaroina Amerika o le a le ai a lava i le ai a tatau o le tangata e whaia i lava lana ia whai unga. Taramuli ua te ena le lakapia le lalangi le World Rugby li potia nisi ofisa whaasaralau ua ta uai o le tauwanga lakapita e to fitu le ipo le lalangi i le e ta i whātau sanga mawhaia ua whaamutaina. Pei ta i whai mai se so upu i le ripotia le te ofa wa marunu ni sila o lo o whaia le iloilonga le te minei ai le i whaia i aise whai unga mautu. O li poti sa nginga i Europa ma New Zealand ta uai ua whirangalo le pulenga le World Rugby e whaamuta ta amiusanga o ipo le lalangi le fitu ina ia whae tiitia le tupe whaalu. O le awhewisa lau i watolu na amatai le ipo le lalangi mō le tupāwa lii au ta maita ina amata i le rua a whemaleiwa. Whai maira sa upu whato a whaire whai unga se taimi muri ane o le tausanga nei. Ma o tala nara Radio Samoa mai atunu e mamamara Pasifika i le nei fo ia sa tō. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakolu amo. Silly, silly.
thinking that day, but if you wanna, you could break it down this way. Cause I'm gonna give it to you like nobody else can. I'ma give you a touch of a real man. Cause your body got me feeling like a naughty dude. By the way that you're moving, I would think you from Hollywood. But now that I got your attention, let me ask you one question. So why you playing with my emotions? Can't you see a new still trying to put things in motion? Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. So baby, can you tell me why you playing with my emotions? Can't you see a new still trying to put things in motion? Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. So baby, can you tell me? Beauty, I have seen you before, but can I say that it's amazing when you move on the floor? Oh, if you got time on your hands, and let me show you, baby boo, what I can do with this hand. Can caress you with no pressure, baby, it's my pleasure. Go deep inside your heart so I can find your buried treasure. Cause I want to make it work, no. So break it down for me one time, and I can for sure make you my girl. Cause out of all the girls in my life, shorty, you the one that I prefer. So why you playing with my emotions? Can't you see a new still trying to put things in motion? Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. I'm just trying to be your main Can you tell me why you playing with my emotions? Can't you see a new still trying to put things in motion? Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. So baby, can you tell me? Hey pretty lady, will you be my Valentine? Valentine for life. I can make it sugar, I can make your body rise. Make the fire burn, fire burn. Cause if your fire up the burner, we can take a turn. Everything we got the lesson just for you to learn. I can teach you how to get a boy right. Cause I can tell from the look in your eyes. So why you playing with my emotions? Can't why you playing? Trying to put things in motion. Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main squeeze. I'm just trying to baby, can you tell me why you playing with my emotions? Can't you see it? I'm still trying to put things in motion. Girl, it ain't hard to see that I'm just trying to be your main. There you have it, ladies and gentlemen, some old classic from Spawn Breezy. Whatalo whātua i le tō te leo nei o tātou uso ma tō whawhine. Ia mai lātou whoi o lo o mai moa mai i tutuila ma manua. Whatalo whātu ia ma whamaro fo i o tō Faiva alo whirima o lo whengai ai mo tō. Ina ua manawa ngā luenga ia mga ngā e fo i Faiva o le atudu. I le nei a sotofi o leo mo tō e luas fulma le 5 minute. Ona tā leo le tu la e ono. Ai tātou te le i wha solo loa le tātou porkaname. Tō te le i lātou le komeni mai ia ma tiks mai foi. E tu sai mal mata upu lea i le tu pāo tina mata mai tai. I lo tātou watunu. Ma le lātou wa a fianga. I le mata upu le nei o whala au wha saina. Leanga o lea ua mai tawina. I le tele o li poti mai lava i le lātou sanga maona tu atu ma le whaua mata le nei tau sanga. O lea lava ea a fia le tu pāo tina mata mai tai. I whala au whasaina. Ma mafutanga. Ma i lātou o lo au maia le aisa i tutonu o le atunu. Ma o tonu foi. E le la i titi le whainu mera lea. E le la i titi le whainu mera lea o tina mata mai tai o lo o a fia. Le asa tali tonunga le atunu. Whamaitau na papa JT whatau. Tālawa sa verso i fuamanuia e lau sunga le ataua. Sa o le lei lau saunoanga. O le mea moni, ua mata ngā tuai ma le tōtele o tina mata mai tai o le atunu. E onga, ia mea o tūlai mai, ai a le a fianga o whanau ia e o lo o tau ave i mai tanga o i la nei. O le matua a venga ma le whaafafa i lunga,
o le tumua'i o le matanga luenga o le soifua maloloina. Malona fianga. Ia vanoa la e o ye tulau e aima inu e la taufa la ufa saina ma mai ta maiti ai tinga ingi na ai le malo matanga tongi la fonga e tasi i mai pepe ia tunu ui fafo e fai ai ia tong fitinga whapito le aso tal tununga Samoa si tato o ese tasi mai ai i mata upu whaapolokiki a o oe ai o le tina lea o lo o ina le lei ma whai lau tiu te ma le wha maoni ma tau ma whai e alo ma mau mai mea ia o lo tulai mai nei ai mai se o atu le whala au whaasaina ma la au whaasaina i to tonu o lotoa o a onga fia whaiso whingalo, ta ua tele o lo whaalongolongo Samoa, ele ngata i nei a whapena fo i tuila manua, ma Samoa lo poto i tawhai fio le larolangi le lato whaafonga ma le sila mai moa. Tolu fitu, tasi, liba, iwa tolu. Fea o iai le whaalupenga, ma le taulangi o outou o tina ma tamaitai. O pae ma a uli, ia aeranga o le pai maa e ku ia ile vai o le tangata. Ma a fianga hi o lo a fia i nei o tātou tina mata mai tai o le atinu. Te tala maili tō whā ia te utou o te mā o tina mata mai tai o lo iai fo i sou tō sao i le tūlanga lea. Ina ia tūtū ma mau ma tāo fia lea fianga o tina mata mai tai. I fuala au whaasaina. Ma oso whainga leo o lo whaatino ma mauai i lato. Tolu fitu, tasi lima iwa tolu. Tolu fitu, tasi lima iwa tolu. Ia le tānu mera. Le fo la ua wha maunia mai. E iai fo i, le isi fo i wha momoli. Na sau mai Amerika. Tau nuu i tutuila mamanua. Ma le wha moe. E te tau no o i le wafu i Samoa, peitai, na whaasala veia i nā e leo ia ma le customs foi, ma i la tau o le tiute ma leo, i Amerika Samoa. Ia ma sai ia ma manistangata, a le mea moni, o leo o whai le whiutanga inga i le vā, o leo ma le tiute Samoa. A whai ai toi tau nu uane ni uta po ni wha momoli wha pea i tutuila mamanua. Tu upea. Aua le wha salaveia. Nā ona so ta i mai lava. Wha wau mai le malanga. A le uta le nā. E upolu. Se wa aila po aila tangata i e o mai e. Uplift. Ia pe claim. Ia pe ave fo i tua le ololea. Ele tau fia i fōi le fina ngalo ma le tōwha ia te utou o le au whai tōwha le tunu o le tūpā o le. Ta mā la tō te fia tala noa i le mata upule nā. Awa o le mea moni lam. O le tō tele o te maitai o le a maua i mea ia. Ma oso wha inga nei. E le mawhai o na toi whai ti ai. Papena o malmele o tula i mai fiti. E le ngata o le whamai o le AIDS leo o so solo nei wha afi fiti. Ai whapena fo i le matenga ua iai fo i mai la tō le tū pāo tinamta mai tai. Ua afia ai i ngā koti whala au whaasaina, la au whaasaina o le aisa mo le methamphetamine. Le o tufa nei, ma whatau watu i lunga o mga ala. Ma ua fia ia tātou whanau. O le ale tali o nei mea. O le tali o le mele. Ia matua i wha ma mawha whasalanga. Io.
Ia tutusa al whaasalanga e tu inatu ile tamatane. Pole i tū paori. Ma whaasalanga e tu watu ile autamaitai. Wai fōlinga mai. O nisi neo i lātou e mana malamba le lei le mele e tupu. Ai o loo a awhia fōi i le kengi lea lea. A le tau whaau fiufi o mea ia. Nā o talatu ia le. Talatu le tātou leina. Ia a wā fōi ia. Se whina ngalo whaalia le tunu umai lātou e fifia. E tufa ma whasoa. O Kelefitina Watson. Wai sa o lei. Le anga lava me ne o alo pe popoko ke le rafi. Amai kua. He ko meni hia. Ale au. Whamai ase mea miki foi. Ka hea lani. Mai alo sina ati. As the love of money, greed with evil intentions as the root of all evil. Yes, Tanu mera lana. Olu tasi. Tolu fitu. Tasi lima. Iva tolu. Tolu fitu. Tasi lima. Iva tolu. No mai leo lau tala no ai le mata. Puleo. O le lava oni ta i whau e whaia le ngā ruenga i Samoa. Te le iloa i ai, po le ale taunga tā o ta i whau. E a watu i whawhau au New Zealand ia na watu e nei ta i whau i e tolu. Le ala ua malolo retire le isi ta i whau. Ua whameu u matua. Ma ua le mwhai ona i e toi whaia le ngā ruenga. Ia o inga iloa i e. Ia foi o luanga ses kangaka vange se meu se ava voleng yu kingi le tu le pu isu le taifa o le mafai le taifa no ye lo po fele me ka o fala o fa sai nga o fele me le lo le biki ale be o le ava ko ingi kai fa se limba peong ya Asi vava i fo i tuai ngā tai whau le tātou tunu upe maua ele quality fo le mawhai eo nā wao. Wao mai le Samoa la tau ia e o mai whaile ngā ruenga. To e māra malamba le lei ia tai whau Samoa. I tangata ma fōlinga o tangata, ma winga o tangata, ma mionga tangata. O ngāi o inga tangata. O whea fo ino nofo ai tangata ia. E makwai lo le lei ia e kai whau Samoa. Nga awako ai whau Yusila ma Auskaria. E di māra malamba i whawhangu o Samoa. E lo le leia le te whau. E le whaatonu ia le mea le te whau Samoa. Whaatonu leo la ke o le pasia a vai vasi. E whakoe leo whega ke o me ka ke o i ko makangi. E le au aisa lai o i ko makangi. Whakoe vole na as whati ta inga. E tau maile nu. Mai sau kao. Kao o whea lava le mele. E te tai o i ele te i whau. E avea. No le ele te i whau. Le manongi o tangata. Maan malama fo i te i whau. A o fo i o le maketi. Le whatau i me mata malefale i. No whanga i e tumu i ai i a tangata whatau. Ia lai nofo e i nā lisi whatau i a ma lisi whatau talo ma le whatau lu au. Malana whaapona. O lai e i le me i te ton. Ka mala ngā e wakuaga kai whau Samoa la kou ia. I lea whaasino i tūtua i ai au tafa ma songi solo e tino le tangata lina. Tai mana ia. Ta i le lei fo i pe a whai e mawhai o na whai se poro kalambe whapena. Ina ia tasi le tai whau i o i sa le longa. Alo nā lua tai whau i sa le longa. Tai whau o sueta ngata ma tai whau o sueta abale. Lua tai whau i muli whanua. Ane mea e tas. Su e pāsese ma su e fo i a meo. Ta vale whewa i ai, masu e matangata i lunga le waa. Lua ni tei whau i matautu.
se tai fau I o le malai va lele I whangari. Nioi. Ia, ma se lua tai fau I le tātou malai va lele whawau malo tele I whaleoro. O le mea le nai te tau na o ia. Ko leni te whau o Samoa. Ia, awafu I na paweon me mwhaina songi e te whau o Samoa. O le mea manongi leanga. Ma le manongi o le maa. Ma le manongi o se la au e kā. Ia, talo whai. I le tele o le au ngā o le mea le te whau. Ia, ele o a ngā I tātou iai. Ia, whātupu manatu. Mau tonu fu I le taungata. O le mutua fia o New Zealand, ma Australia, ma Amerika. E ve soso ni atu. Ele au ina atu. O ni ta I whau ua mai a ona koleni ma o wa o whaale lei. Ina ia su e ai tangata nei. Ma le tele o le mea lo taunu wantu taunu o le tātou o tunu. O le ua saunua ia Commodore Richard Brown ua whaatino le ngā luenga mo le la veai. Mo le talawhatai le atu sa fata. Le mea lo ngoto ai nei e le manuao po le waa fo o le fita o le Navy ma le ngātai whale o New Zealand. Le mana wanui. O amata fo I o na amata o na pamu mai fafo le suau. Ia au inatu I lunga o le lanisi. Ia maanga I atu I mata utu ina ia mwhai o na sasaa. Ia le suau ule na I to tonu o tande whapitoa ua mai a o na saunia. E tali ai le suau ulea. E tusa lea ma le tasi le miliona lita. O lo o ta oto le litai o le va o le manua nui. O le meta ua. Ua whaatino le ngā ruenga. O le ua mai a le phase 1. O le suenga. Ma le aia atoa o le mea lo ta oto I lona au tafa I ele o ta oto sao fo lele le va ama mango to sao lona. O le ua malifa fo lele ma ta oto I lona I tu. Ia ma o le tulanga whaingtale na. A le tala fifia na. Ina I awana I pole vale o tātou ainga I le atu sa fata. Ia ma atu ia ma malu fo I whaasino ma taulangi o le ainga sa tunu ma fono. Ma le whaulunga tangifa, ma le malu le whaatolu. Ina ia saunga le mu. Ma le tatalo foi. Ina ia usta ia pea ele I tu malo manu tūla lata ele matawhanga leo o toso ai le pā. Ono sai. Ongo sai le fia ai ia. Ongo sai le fia ai kui, ma isi fi ngota, ma isi tau mafa, e masani ai. Ia I la tau o lo o tūla lata I le ngātai whale o la tau mauta. Se ia mai a le lei ia le ngā ruenga. Ia ona toi ofo I lea whailo la tau mausa o le lau mai o meo fi ngota la iti ma meo I ala iti. Wa tasi le nā vaenga tā ua lava na tu o iei la utala noa. I mata upu o lo tūlai mai I Samoa ma le tunu atoa. O se pola kalame na whaatino mai lava I le vaiteimi o le sunga lauli o le mari ato. Ma isi foi minsta. E le ngata lea I le whawhanga ina o ia I pole o levo na whaatutu solo. La lata mai I le tala whaatai. Ina ia awane I toi siri atu I le sefuru lima maila. E o aiba afi tua au ma le moana sau. E so e mai ia le ia. Po le alpakoa, po le tuna, po le atu, ia ma turi ngasi. Ia la lata mai I pole ia lo whana nei. O fufuanga na whaia aduan mamau. Ina ia whaasaunga le muai ia le soifua o le au whangoto ma le au Faiva. Tautai o le ngātai whale. Tāna otua ngā te I pole ia, whai mai le lātou,
Whailo lātou Faiva ma tongi le mātau. Ia ma toe fo i wawe mai i o lātou ainga. E le atoa se ta i aso atoa mani pō se lua, mani au se lua, mani telo ni aso. O alu le tuli ngātu. Ai ua la lata mai. Awa a ofo, e le whaalolongo isi tau tai. E le whaalongo i le lapata inga ma le tu o lalo. Ia lava ma le lei ia le swau o le pensini, mautinoa o le lei, le condition o le afi o le va. Ia iai o whaola. Ia iai telefoni o mori wila. Ia masini ma whaio na whaasoa mai ai, ma talanoa mai, pe atu lai mai ni o onga foi le la mati ai le soifua. Pe a umi o na alu se whainga Faiva. Mole sile fie le tunu. O le mata upu le winga i le tātou sitseni lea na maua mai le tātou whinaunga lea na whainei le. Tā whatolu o sailinga malo. Peo na iei le tai au Faiva, whapena fōi a le maftanga so whatasi a whaiwhi au Samoa. A veise fōi le whono whautua mamalu o Samoa. E ui la o leo o tātou maua le sitseni mōna i te mam tina mātua. Peitai, e lei ave e sea, ele matanga ruenga, o le pensioner, po o le social development ministry, le tula fono le nai se fulu tau sanga. E uailo sitseni ma e nofo i New Zealand. Whaato am whailea ona e anga waa e tala lau pensione. O le whaasa onga lau mata upule ina ia nofo manino ia ima ua i le pole vale ia lo tātou atunu. A ngā i pea i le whaatino ina o le emergency benefit. O whaafonga mai le malu le atunu. Emergency benefit. E whai pea le application o le tinama le tamā. A lo whaanga solo le teimile nei. Le vaenga ma le vasenga o le tula fono. O lo ngā lue whaatasi ei matanga luenga ia le malo. Department of Internal Affairs lena issue mai ai ia le tātou sitseni. Whaatasi ei ma le Work and Income Support po le Ministry of Social Development. Ina ia whaanganga i le tula fono. E ave sea ele sfulto sanga lena ona e whaapitoa. This Citizenship Act was a specific move. So now, there hasn't been a provision ready yet. Ele I ato toa o le whaatinoina o le tula fono lena e ave SCI al teminei, e whaino il fo mai e leise toki. Whaina whaise tau tonga pe a whaise referral ale fo mai i o tātou ta mamtina mātua ia mō se tau tonga i le whare mai a o tonga fitinga ia e whai lawa. Le talabai whai fua fo. Le emergency benefit e tau o na o tau ia o tangata mātua ia o le whanau lea na whaatino ina si tseni lea. Tala noa i lau tau matanga ruenga. Ia po whea lava e tu wai i le Office of Work and Income Support a ngā i nā. A le o le nā, a i loa me i le ofisa o lou whaipule o lou i tū mālo a ngā i ai. O lo sa ili atu ia se talanoanga ma le fionga le tamaita i whaipule sa Avema Minstown tanga luenga lea Honourable Carmen Sepuloni. Ia, mo e se avano e toe wha mana mana mātili ai pe o le saunoanga le nā le fionga le whaipule Honourable te anau tu iono e ona ia le pili lea ina ia nofo mana mana mai ia lo tātou tanu. Ioe, o te tonu le lava ono sai. Aisea, langa ua lewa na whaatalitari. Lua, o soifua o tātou ta mamtina matua ue nei. Ia leo te 5 lima wa ngā il 5 valu.
E le isi mawhaiona ia wha mauti noa ina pe guarantee le umi o le soifua le tamama le tina. O lo alu pea tau sanga ma le taimi. A o le e wawe fo ina fuli. Ilo na tuunga mautu lou vai atu le langi whaasino. Ina i o tātou tamama tina matutua o le talo le na ia whafua loa pea le soifua. Ia ma tātou tālia lupe o maunu. I ngā o inga ale au whaitu la fono, ma whaipule, ma minsta, ia mese fo i le whainga malo lo i nei. Awa o le recommendation e tau na batu mai le ofisa o le whaipule, e ona i le pili, ma le tu la fono leo ua pasia, ia whapena fo i o tātou lava whaipule o le Pasifika ma Samoa. Ia e maise, o le fina wina o le malo, o leo lo teita i le National-led Coalition i le teimi le nei. Ioi, ia lava papale i o lo tātou tunu, o le whaasisilanga le na e tā ua tele, mō le nofo sila fia e le tātou tunu awai ne i pole vale tātou. Ia, nena, o le whaalinga nena, ina ia nofo sila fia ai e le tātou tunu. O le tātou o, tāle tātou pese lea, so o toi me tātou telefou i vai whanua manisi o tātou whaasisilanga, fo i mai tāua lunga le tātou Porkalambe le so, e o po whai o malo o Amerika. Ia whatasi fo i, ma o papai lava i vaenga o lo o iai nei upu whai o Samoa, lea ua malo lo nei le fono. Mai o le aso luas fulma le lima o le masina fau o Februari. Ia o le antou sui ai le fono mamalu o le atunu. Ia e whaisi umi. O tō whafonga me whaisi umi. Tātou te le loa fo i poa mea o le ao no tutupu le nawa i tau. Pe ono to e fo i Samoa i se le lei, ia pa o se tūlanga e to e wha mao popo ai ia le fionga le tamaita i paribia ia whime. Ia mo le sunga lauli le mari e toa. Mo to ngā lulu e whatasi, ia whaipule nei e to tolu sifuma le lima o le whatu tua i le tua Samoa o tasi, ina ia pasia tu la fono lea, ma tau fia ai le to o ngā ruenga le parimene. E au fia ai male mata ngā ruenga o le whaamsinonga. E le na o mata ngā ruenga la ia, o mata ngā ruenga uma le atunu, o le a fia. E whapena fōi le poloketi o le tasi le miliona tala, o le ato a lia lama. Ona o nisi o tu la fono masuinga e te tau o na toe whaaleleia. Nisi fōi vaenga e te tai e le whaafonga mai o le tunu. Tātou nofo pēr ma whaatalitali ma le onusai. Ma mai tau ma mātau me ia o lo tupu. I le vā lea o le to iei o se fono usu o Samoa se iau lia le aso lusu ma lima o le masina o Februari. Ia tasi al fono. Li poti o le apasi e tolu sifu ma le fitu lea na ave ilfa mumua i le pōna po. Fatasi ai. Ma le tau o tele o le mata upu lea. Pe ono o le sunga e lauli e le mali e toa, maana whaipule e toa lua sifulu, ma le lato komiti whaafoe, ma le pulenga o iei nei. E toa lumoli tū le mata upu. I le whaamsinonga mawalunga. O le lato tiute, o le puipui o le whaavae, ma le Constitution o Samoa, ma isi teunga ua uma na whaia iai. Po le lato tala mai. E wha manino ai le vaenga se lau fastful ma le tasi pui lua, pui pi, pui tasi, pui nu. Le foi no Samoa i le fionga le fongftalai. E a vanoa la uli, ale mani toa,
Malana vaenga foi, the fraction of fast party to pursue that through the courts. Tatu nofu matamata. Eleitisi o fapeatu. Oe ave. Ale mele mana o yeile tunu. Se yola toi fa manino mai. Ola toi fa manino mai. Langa o lena tutupu oi me le fai unga. O le lapa inga mo na tuatu. Ele ai se senga o lo fa mavai. Ma le tuli o oe. Po le fa malo lo o oe mai lau pati fa fai. Ato wol pese lea so oe ma tātou tala. Ia manisi o tātou fa salunga fa pisnisi. Ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I le nei astofi. Tali maya o oilo uau, sei whaamalu ai lo mawhauwhau, whaamalu ai fo I lo tu I nanau, ma lo utawa nau. Sa whai oe maa ua, o anana fifo I male aso. Nai o inga whaamawalalo, ele whaangalo. A whai e tele fia fia, alofa matau mawhai. A whai foi ele ai, pele ea se itali mai. Ua ave pea oe I lo uanganga, o oe funga whai ma uanga sala. Peo se avenga ua mamafa, I lo unei o langa. Answer me, oh my love, just what sin I have been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You were mine yesterday. I believed that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. A whai e tele fia fia, alofa matau mawhai. A whai foi ele ai, pele ea se itali mai. Ua ave pea oe I lo uanganga, o oe funga whai ma uanga sala. Peo se avenga ua mamafa, I lo unei o langa. No, a whai e tele fia fia, alofa matau mawhai. A whai foi ele ai, pele ea se itali mai. Ua ave pea oe I o lo uanganga, o oe funga whai ma uanga sala. Peo se avenga ua mamafa, I lo unei o langa. Mm.
Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaonga ina mo aso tā ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa I whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Child Care e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga mai le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o ni fo whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalava. O le tali masani o ainga Samoa pe avili atu pe vili mai fo. Afsili atu o mai auto. E peise tau loto masani le vave oso mai. Ia le mea tuai lava. Io e o atu mo mai ai le suia lava se tali. O mea lava e tasi ia po Samoa ia Samoa. Ma tu tana noa ma uo ma tau whaawasenga le nei whaupunga. Ai meise pe a mana o mai se tupe. E vai ina la I vai ngai lua. O le manga mua o le tau loto. O le mea tuai lava. O le mea tuai lava I Samoa. E no fufua I whanua, ma fale, e le pulea I mātou e pālangi intia masaina. E le aise tū la whono I whaingo fale, pe fale o, pe fale apa, pe fale lau niu. E le whaasa aina le whaanga whaoina o mea ola, ma manu lele I o mātou a inga manu. E le peo o tau I New Zealand e whaasa o na whawhanga moa ma pua I o tau tua fale. E tele lava ina maua fua mātou mea ai, a ano I fua o whaatoanga. E ola whaasolo atoa I o mātou luma fale ma tua fale. E le whaatapu la aina whi ngota, ma ia pe a mātou o mātou te whanga ngota, e pule lava mātou. E pule lava mātou I le taimi mātou te wheala I e whaia mātou whi au. E le eita tangata whi ai o wā o la uanga nuu. E ola whetu whaai. E lo lotu tangata uma. E le aini tangata ngā oi whale tupe ma whale o loa vanga nā I lava, le au whai ngā luenga lava ia. O wha lave a e alu atu ma le ia tonga tasi, e te toi fo I mai maisi I o tonga e wha apopo I ai mas puspi supo. O ka le mana ia. O le mea tuai lava o lono winga, e maua e le manuia o Samoa. Manga lono lua. O le mea tuai lava, whai mai le mātou lo matua. Na taa voli polo mai lava o tala vau e le ai lava. E ola. Na inu pia mai lava I tau sanga e tedu. O le lava e wha avale valea solo ai. Na ai te paa mai lava o la ititi o le lava o le a o lava ina mai ai ma le ai se tupe. Na ngā oi ma pepelo mai lava. Ia o le nei lava e tu mauai. Na pa ie le alu e whaisa maumanga ia o le nei lava e ola wha seva lo ina wha penei. O le mātou vaianga lea e a fia e le manga lona lua. E tau nu ai le nganga a le mātou lo matua. E fia ai le pusi le ia. Ai musu se sua na vai le sami. Whaamana tu mai le tuspa ia I tangata uma. Le fafo o le olanga tuai. O se ua ia keriso o le tangata fauia. A vea Yesu mau faola. E te mau ai se olanga fau. O le ama whai ei o na sui le tau loto mai le mea tuai lava. Ai ua manuia ma fia lava mātou ia Yesu. Ma mana tua, ele lei ma oe.
o le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali fo ilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o. Lua ono lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Olo e whaafonga le tautua mo oele se ufonga o Samoa le Radio Samoa sfulu lima i vatolu a mo i au kilani nei. E na ua se fulu minute wa te ai i a leitu la e ono. O le atu le whaaftaima le whaamalo i le lo fo le tātu tunu. Ia malau whaafonga ma le tāpu ai mai. Ia ina ua ngā Gagaifo ia Faiva o le tātu tunu. I le nei fo i astrofi o le whaatawhiti o ngā ruenga. A le whai mai a melia whaamona. Te loa le ataua. Alai kele ia kako kaifau i Samoa. Wa kauanga abange ngisi o kaifau e train. Ma ale o mo tala no atua nei. E tā ua tele. Eddie e te pō, Fui Maono, Marietta P. Ia, pia fo i a Amelia Whamoana. Whaatupu mangele tō. Tā lofa o tō umalawa. Tā lofa i le tāpua inga fo i le te mamatua. Ia vaipu a. Ia me se fo i no lātou sao. I matau i le tātou polokalambe. O le awau malu manongi. O le nono. I le tātou tū maleanga i whanua. Malanga ngana fo i le atunu. Ia maise o le bao filifili i pō o asolua o vai aso tritas. Tā ua lava le nā polokalame wha manatu ai ia i tātou. Le tātou tū maleanga wa o le si lewa enga. Ai maise le tātou ngana. O le mā talanuanga ma le fionga i le ali i fonga fitalai o le tātou mauta. O stasi leo mata upuna lo te ai tono le fono a pale mene ma fonga fitalai o ma lo le taupulenga limas fulma leo non whaia i le atunu o Kensing i le lua mai aso ua tuana iatu. O le wha o ngā se e a mata mai lava i le mauta fono ma pale mene o atunu ese o le lalulangi. O le social media platforms ia ma upenga te whailangi e momoli ai lava le savali e patino lava i le mea lai ma fau i ele whaipure la towe o le mea lava e talitonua i o ia e au noa mani me tā upu whaapare mene ua umona pasia ma ua veo ni tū la whano o le mea ale na le ua tū la i mai nei. Lala fo la na le fo i sila e ma baba i atu i le atunu umala langi me i tu la mai Samoa. Ona o mata upu lava e whetau ina ma whetuia i ai i lunga o le upenga ta whailangi. So the misuse and the abuse of social media has started from parliamentarians from all over the world, especially the 56 parliaments and they're parliamentarians of the Commonwealth. You know, na e whaafafonga masisila i le to telo le atunu. Mai e ai foi tu la fono o le maunta, o tu la fono tu mau, standing orders. Ia ma tu la fono o ambionga taua loa. A suis fono uma o le maunta, fono ma le palemene. Sa sau doa lava le fionga i le fongfitalai. E o iai la utala noa. E o iai lana whautanga malolatu ofisa. Whapena ai ona toi iai ni suinga. Oni tūla fono. E amana iai ele ngata le parliamentary privilege. Po ole saulotonga lo whaonga ina i tono le mauta fono e sui fono uma. Ai whapena mani tu la fono e pui ai fo i la tau matangata lau tele pe a step out of confinement of parliament. Te mea te sau i fafo i le laa mai lo i fafo.
They lola ia o oe o leisi tangata anu. Despite the fact that you hold the candidacy of a member of parliament for whatever constituency. Tauna e whaalualo ma e awa I tangata lautele. Wa tula fono fo ina na e pui pui ai oe. Pe a whai e te le awa I tangata lautele o le atunu. Na e sauala e whapea o oe o le tofi o le tu malo. Bla 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 ma upuleanga e lafo I tangata. Ai ngalo ia o e ka elu mulau makawatu whafonga le atunu. E ka mo e ai ai tuliloa oe ai pa ulo I. Taona o whape nā tulanga o tala sa o ia mal tulanga sa o ili talanoanga. Ma ia I loa I fo I ma whafonga le tunu. E le tō whaua ia le tātou vānu nofo lea. Ma I la tau o tō fia ma ave I ele wha mua ale I tū mālo. Ina ia tau ave le tofi tono le tū mālo. O au tau sisila iai. O le vāta puia ma le vānu nofo lea o le tau si atu. Nala foi le nā o leo whapea I le tātou whainga mālo le teimile nei. Ona, o tausisia le tausia le file mō ma le tātou vānu nofo. Lea ua lai o le tātou le mautono. A o tātou le o I le whaamsinonga e au mai ai le talisa o mea nei. We have kept the peace and harmony through the decision of our Speaker, because he thinks within Parliament only the papers for Parliament work and job to be done today, not individuals and issues pertaining to specific caucus and political parties themselves. It is a separate matter. Awa omana sau noa le whong whtalai. E mawhai o na teu au tō mata upuna I whafo atu o le palemene e ala o lo iai awala e tau no e whai. O ala awala na. A le whasino mai a le whasino ala o le saunoanga le whong whtalai. Go to court. Sorted out in court. Only the courts has the jurisdiction to protect and also to translate. Mawha matala le tulafono, mawha winga le tulafono. Well, is young I feel le tulafono na fatatia la ia le a tausimo suyosi le tato van nofo. Fai le mele nao le tausingo le file mua le vana no fo ai fai fo I male ami o tonu le atua tātou o e whaamatala le vāenga se lau whasfu mo le tasi o le whaamsinonga. Ina I awa ina I tātou whi me mea I whapene. I le whaawau I pēa. O na pūlea se vāenga to I titi. The minority over the majority of the House. Believe it or not, I can just predict between the time frame of now until the next session of Parliament on the 25th of February 2025, there will be other new developments and updates of these issues. Ele se se. La tātou o. E tāle peselea. E whaamanui atu ai I a te oe o le nae te anga I atu le mauta mo le lawa. Ua mai a unga ruenga o tu te mo Faiva lo Filima I le nei asu. A talo whatu ai I le fionga I le ngaftasi fui maono si a le ngā, ia, ma le whaletua, le fionga I le swafa, le au pepe, a centenary, ia, whapea fo I si olu a inga, ia, ma le nofo alo. Ia whapea fo I le sunga le lilo ia. So alo, sa ale vau. Irvin, la vea ngā toloain. Ia, malana mana mea ia loi. Ia matama I pepe au le leio tama I a ngelu o le tātou ain.
Ia baby whapale, ia ma baby centenary. Watalofa tu fo i le fionga tui fasina tu pola. Ia le tamalea. Ia male faletua ia anarosa. O la ua ia o matua ia. O lo wa ia le whainga malanga e to honest fulu. I le whatoanga o Helensville. Paprika. There you go. Ia o le few. O le polo feu. O le capsicums. Ia ma le strawberry mai. E honest fulu le au malanga. O le whainga ruenga. Whaavai teimi. O no pia i nā. Ia, ma whaatino ai le ngā ruenga. Watu le whaamaloma le whaafitai. A tupuola ma le whaltua. Ia, me se whai o tau uma osu ma tua whaafine. Na malanga mai i le pola kalambe o ngā ruenga whaavai teimi. A o tau. Nofo bala ai ma mātua, ma teito lua, ma whanau. Ia, mamana ia lo tau soifua ma loloina ma lo tau saunga le mo. Ia, ma awa tau te whetu iai. Tau sile file mo. Ia, ma le whaalo whani i ngā ruenga. Ia, ma pui fo i le tua. I teimi e whaatino ai au tau ngā ruenga. I la vea si sapelu po se masini po le ase me whapena. Alo mamao e fo i ma le tūlanga o le so on tango ma whaongaina. Wainua whaale ma fau le wale se ma fau. E fiu e ingu pia New Zealand. Koe whaasanga mai pia New Zealand. I le mimiki oe. Wātule whaafonga le tenu. Tala fo o le suanga tātou tali e ai. Ai o le tāua ia. O le sāvali ma le tua lalo o lo avatu. Ia ma le mea leo le o mamao. I tāvale. Ia e leise whaatanga ina. Tu uai le lo toa ma le mea o lo nonofo ai. E lena o tau leo tala noa tu iai. Leo tala noa ma ia i la tau o lo ngā lurua i tauranga. Whangarei. Kerry, o la loa i Napier ma Hastings, New Plymouth. Ia, o whea lava o lo o langona mai ai, ia le leo le atou sa vea i tātou por kalame i o lo avatu nei. Ia, o le leo le nā o le lofa. O leo au tau motu ma le taula, mai Samoa, ma le whaasino manga o ainga, ma matua, ma tangata o le nuu. Ia manai o tō taito o lua ma whanau. Ia ona pauru ia o tangata e watuai le leo le lofa ma apo i atu. Ina ia whaamalo si au i ate o tau. Ia. I leo seisi mea o tau fo i ouso ma tua whawhine. Ia o tau malanga ma mau mai. Ona o le tasi o le nau ta inga. Tere i sau o toi su e seisi au awa po seisi au tolu. Na e sau ai ne ua umana whaila wai tu a lewa e sau. Ia. Tenga lue sa ili se manuia ma se lumna ele ngata mo lo wa inga. Whaale leili tau whale. Whaatu se tane vai. Tali eile sua timu pe a o i aso leanga. Pai se ta vale ma se fale manei. Ia, lena. Ao se tupe fo i e so ni ai. I le peleti ma le alofa ma me fai ale ainga. Ma fale vela velo tātou ainga. Ia. Fatalo fa bitoa lava i si o tina. So alo le ulua i ali i. La fai tele fa pale mata o le alofa. La vea o lo o whawhonga ma tāpua i mai fo i nei por kalame, whawhtari atu tina, a mua lo malosi, ia, i au li atu fo i le asua tai au. Ia, ona whai atu fo i le sa fufuanga masani, a le o le Pacific Easy Money Transfer, ia, po o le ria fo. Nā lava la longo tuai, ia, wā le pensinio si au tāwale. Ia le tona i o le asu tona, o le asu sā. Ia ma lea sfulua i ma le taulanga ana po. Lena.
Whatalofa pitoa, mbori atu foi alo whaanga. E sio u anti whaalawe lave poe la ulu. Ia male tua whine ia Yvonne. Ia male ainga I kahuku I la ie I Hawaii. Ka mboe lo manuia utou, mese lava le tina ia anti whaalawe lave. Ia, ole malos. La tātou ua tāle pese lea foi mai. Tātou tau walunga I upu whai o le malo o Amerika. Lea e matua vevesi da vele teimile nei. Ka ilo fo I meo kako vevesi ei tātou I o se malo lai titi ia ai maini ana upu whai ma ngase o malo lo whea. Ngai mai tātou. Ia ai si I utou whafonga. I mea ono o tutupu. I le malo tele o Amerika. Talu ona tula I mai. Ia ma wha maluina fo I le tofi peles tene ena ua mai a le whaatautonga I le vai aso usa. Ua tea. My thoughts so far, I'm a ligi olo I mata. O tina te a ula vai ula mone ya o I aso uma. Talupa, lo nei mafatia. Fia ma fota ma o ya o ele uma. O ilu alofa. O te ita I taimi, a o fatalia oe. Ma ole ale umi e te alu o se ai wana oe. Ei ai fo I aso, na upele te whapea. Tani na whai ai le toi fo I mai. My thoughts so far, I'm a ligi olo I mata. O tina te a ula vai ula mone ya o I aso uma. Talupa, lo nei mafatia. Fia ma fota ma o ya o ele uma. Le ase me ua o le whaia, le ase me ua o le vanga vangaia. Lau pele, wa whai ma avenga I aso, wa talela vata wamo. Lo mafatia wa le tau, ia wa le mawhaina ngalo wa saulu fefe, se me o ona, le lilo, lau tofo, momomo, lo loto. E talo se a au mawhana e ona malo umalava, toi au mai oi ilo wanganga. My thoughts so far, I'm a ligi olo I mata. O tina te a ula vai ula mone ya o I aso uma. Talupa, lo nei mafatia. Fia ma fota ma o ya o ele uma. My thoughts so far, I'm a ligi olo I mata. O tina te a ula vai ula mone ya o I aso uma. Talupa, lo nei mafatia. Fia ma fota ma o ya o ele uma. O ilu alofa. Sweet sounds of yesterday. Get a move out to old style R&B, created out of Bee Gees melodies. Excuse me, representing for the 70s. This song is taking right back because you can't believe it. It's a song, it's got a sweetness in the sound. Oh yeah. Like a light when he held on tight, and the world was right when he made love to me. We were free, moved like a friend, and started loving me. And I thought I found my heaven in his arms.
Leo fai pese e mangalia ale kalesia Wesleyana metotisi voinai o tahuhu ta walunga tuai ia nai mafaufaunga fo i ole nei a wauli. Ia ma tatu se e atu. I mea sa au talanoa tuai le vai asu no se i mawai atu nei. I malere amatanga fo i ole nei vai asu. I upo fai o le malo tele o Amerika. Aisea e ta ua tele. Ona e a vea Amerika. Manonato whawai. Ma whaatai ta inga i malo uma o le lalolangi e o lava i malo o le Pasifika. Lela o tau whaafonga iai. O le toi li potia nei e le tātou tu stala mai Australia. I tala a le CNN, ABC, o tala a le lalolangi atoa. I le mele o tūla i mai nei. Ia leo se me pole vale ai tātou ia no foi fafa. Ai te tau o le tātou popole. Ai sea, so se ngai o inga lava ale Palestine, malana fai ngā malo e fai Donald Trump, e a fia ai atu no umalava o le lalulangi. Ia mo loutou si le fia la, o ananafi, na urua i tau nu uaiva ale le lua te tele o le ami ma le fita Amerika, na ave i tangata. Mua lesi malanga e tolu se lau muntupu tau nu atua i malesi malanga e tolu se lau muntupu tangata uma ia sa overstayers a vatu ai matamaiti sa whana nau i to tonu o ele. O nisi o lo ua ave wha malosi le i whaio ni wha amsinonga o lātou a mata upu. A wai te tau na sua i tonu o le wha amsinonga. Ai a te tau i lātou nei, ai maise o whanau na whana nau, i lau whanua ma ele o le atunu tele, ma le malo tele o Amerika. So, the citizen birthrights have been removed, and some of them were legal migrants with their legal children who were born in the States have now been removed. A whela na ave ye. Na ave i le taulanga o Bogota, o le atunu o Colombia. Io, na whai atu ai te emele Palestine o Colombia, o le mela ala umai ingi ngaka, a whamai Donald Trump ngale avaku o kangaka. E te tau fia lo malanga ia, na wawa aila ia le me ta o tariffs, ia po o taxes, ia po o la fonga o le atu i natu i lunga o loa tau te au maia i Amerika. O tau sila i ei whaatonunga mea ta o executive orders e leisi si tau na te e iai ai wa te i Donald Trump. I le tai ao na lela. O se tasi lava o whaamasino o le whaamasinonga mawalunga na ia tōwhia. Ina ia whaauau whaatonunga ia wa ia sainia. Ai tali mai e le whaamasino le na. Au te le lango ina. Le mea leo e whaia. E le ngata le mass deportation. Vaengalo na lua. O lou tau fio le tupe wa umona whaatangatu le konkalesi. The funding that was allocated by the Congress to the needy, to the poor, to the housing, to the old, to the young, to the schools, to the Veterans Association. He has frozen all that federal funding. Trump freezes all federal funding to the 50 states. Everyone is affected, from the old to the young. Funding to the elderly. Tupe e alu imana onga o tangata matua. To the schools, ia onga. To the hospitals, e o atu I mautanga se ngase malamatanga ruenga le soifo maloloina. To the cheap housing, o fale mo tangata e vai lo latu tamau ainga. Freezing student loans, tupe sa whaanganga, e apalai I ai tangata matamaiti a onga, mo latu nonga tupe. Veteran Soldiers Association, whalapun putonga,
a tangata sa server ma au auna i le military, po le army, po le navy, po fita o le sami, fita o le ele, po fita o le vātetea. People are pushing back. Ai amata mai le whamasino. O mailo mai isi whamasino uma, lango iai. Au mai ma le solo, to a tele fia se lau ia lo ia, wala tu whatas. Leala, wale mawhai e loe Donald Trump o na whai se mea. O tangata lava sa ia tō fia, ina ia whaawau ai ma whaatino, whaatonunga wa umona ia sa india matu inatu, lea ua toi te e mai, ia te ia. Ele mawhai la o na whai e Donald Trump se mea. Now the people are pushing back, and Trump has all federal workers to resign. Melena, e tusa male tasi de miliona te ngata whainga ruenga ile atunu atoa, e ngā lulua I lalo o federale, po le whainga malo, the federal government. Newa umana amatu e ile tala. Ia outou o esenea ma outou tofinga. Wha malolo mai outou. Resign is the only option. Ia, pea options voi le na. Le vevesi ai nei, tolu options na ave le whiunga le tamai tai pāribia ia la auli la talanoanga. Option mua, temporarily step down or temporarily be suspended. Wha malolo le tu mau. Lua, resign. Wha mawai. Tolu, you will be sacked. You have no choice. Ai te o le talanoanga munmuli. Wa ave ese le vaenga mua fo le o le tau o fonga. Male ava no tu atu mai ia te oe. Ete malolo le tu mau. Ai tu mau pēr wha amrianga maisi mau mena. Whelo inga munmuli. Ua le ai seisi filifilinga. Po seisi vaenga e te toeanga ba aina o le lua. A ele le wha mawai. Ia o le awhate aloma oe. Congress has already allocated this funding and the Trump administration is breaking the law. Umana pasia le konkalesi ma le mauta. O le tupele e tusa ma le fitu salau piliona e tu ina atu e whaatino ai mana onga ia mo le atunu o ato ma stete uma. Ia le ule whaia. E o foi la I le mafutanga. I le vā o le United States male le fionga I le li Palestine. Maisi atu no o Europa. U.S. relations with the Europe countries have fallen apart. Yeah. O le turanga na wo iai. O le awhianga o I tātou fo I le mea nei. O le tātou vevesi I opu whai o malo, ngase o malo. O lo tū ma tilo ma mai moa, ma mai tau, ma mata mata, atu nu te tele o le lalolangi. E alo lo fa tele I a Samoa, I le tele o tausanga. Ma tafe mai ai wha amnianga o le tai 4 miliona I le tausanga ma le tausanga as sponsors and grants. Tupe au mai mole atina e o Samoa. Ele toi tutongi atua. Ele oni nuno ngā tupe poni aita alafu le atunu. La le vava ai atunu I fafo. With the uncertainty that we have with our politics, crisis and political turmoil. Ele manuia. A toa I whapea le whainga malo no ngā singase o whai o malo. O na toa fo I lea o Polkalambe. Ma wa ati na e sa au mai ai le wha mua I tupe na mai isi atunu uia. E o lava I atunu o e lopa. Ma le atunu o tele le malo tele o Amerika. Whapea nai New Zealand ma Australia.
O le lātou talitununga. We have wasted our investments in Samoa. The political crisis and turmoil has gotten a hold on every project that was supposed to be done and delivered with positive outcomes. What now? Tātou o le porokalame fule te maiti wāni. Ia le nā. Lofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. After yatu le tunu, a malo fonga fa malo fo I o tau finangalo whalia. Ia male au tus. Talo fo I le tua ina ia maua le toa fi malie I le ngona manganga. La lafo pe I luma o le tua. I lana whaasino ala ma lana whaasino manga. Ia musuia o tātou te tai. Ma ia whaia ia le mea sao ina ia manuia Samoa. Ma le tala lava le nā e tau walunga fo I ai. Mafua anga o nei bea oma. Le mafua mai I le maliu o le tamo tu au. Wasu e po aisesi e tu wai I ai. Wasu e foi tangata o la ofiu fia wha manungase le nei mata upu. A o lo si sila fonga o le tua. Ma o lo I loa foi e tangata. Allegedly, there are people in the middle and in the midst of this chaos that know exactly what is happening and nobody's talking. Au mai ni leo mai fafo. O mai e tilo le mata upule le loa. Nano mai a nei mo tai au. Loka maltangata I vai aso lea manisi. Who had conspired to commit crimes relating to this incident that killed this little boy. Eoi, ole tala le nā. Ai, ang leile tua I lunga le ala tele, talo lo I foi le tunu, I malo longa. Ina ua ngā ngaifo Faiva le tunu. Ia lea fato a ngā e Faiva o le night shift. Wa malulu atu. Ua le ise va moe o le, se skipa o le va moe le pōle nei. O le ise tātou seisi e sui le sema, pēr mai atu le atou severa. Hau le mana I fule nā. Se I wha malolo ai, ia fofonga o le atunu o le talano ina so o nei mea, ma nei mau mea ala ngā alalu waku au le pesi. Ia, via ngā luenga o le sifipō, ia whapena fo I malolonga o le nei fiafi, ia mai se, ia tali ngā sua, ia ma osi ngā taulanga I whai ngā lotu, ma sani a inga, ma sanga whaila ko loko ia fiafi. Ale au lelo loku ia pe la ori e ko mai lo ke va ko le sa fa me paka. Fa talo fotu sunga fa fenga. Ya me ya va pena fo le uso ya la mepa, le uso ya Isako, le uso ya fata, ya sambuelu ya va pe fo le fionga. Ya fa masanga ata frost. Ya mauto uma lava le tato no o matai le tato no fa pena fo ya fala nei popo. Ia yo tātou uso, whanei pupu Simona. Ia, ma auto umalava, le uso fo ia lata I moenga, ia manai yo tātou uso, I leisi fo ia tātou nuu. Ia, ono whantu le tua, ia manuia malolonga nei e fiafi, le atou se vele nei, a whai ua iei se pati ua sala I lau whafonga. Ia se upu fo I, ua le tau tamani I lau whafonga. Ma lau tāpua inga. Ia. Toi whafo I mai. Koe whafo I mai I a teau. O te aluma ave I lau tanga mea. E whai I se fuafuanga. Ia a whai e lākai au. Ia ngā mai le I whafo e. Kaukau o I whamamango le ai. Ia upura suanga le wātele. Ia manuia tele le tātou o tunu. Tu ua o tau se tasi o pese le a tau sa vea. Whaingoina. Leu soe sauia, ona ua pau o se mea ua au mawhaia. Ma se mea ua au maua, ele nei e fiafi. Ia awa se sau mo lia mo oe. Ia mau mafu whaunga, e tu watu yo au tawha ale leifa ngā ale ai. Ia
kongi fafo, soifua ma ia manu. Alofa tele mo oe, mai se o paanga lunga o le tātou Radio Samoa Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel, and all other social media platforms. We'll see you right here tomorrow. E tawa lunga iai, ngā duenga o le aturu. Sa whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi o le timu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai paloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto